If people could take their seats, please. Thank you. First of all, good morning and welcome to this conference that's organized by Il-Hayya Fawdesh on Nicole Kauki. You're going to have to forgive me if I try to speak Maltese at times. Lis Oftal Conciliu. Another way of looking at the title is to think of him not just as a bishop that coincided very much with Vatican Council II, but also a bishop who came in and was a reformer. He would probably prefer the term gentle reformer, but perhaps in the beginning of his bishopric, he was not quite so gentle. And then he sort of became a bit milder as he went along. The format for today, as you can see, there are 4 speakers on the stage, and there's the Bishop of Gozo, Anton Teilmar, sitting in front of me. All 5 are going to give their reflections on Nicole Kauki. Oh, I wasn't expecting that picture. So all of them are going to give their reflections on Bishop Nicole Kauki. Some of them are going to be quite substantive in the sense that they will talk about how he developed this concept of sort of Vatican Council II within the Gozo Diocese. And a couple of them will be a bit more personal. Especially the first and the last, I would say, are likely to be the most personal. The format will be that normally people are going to speak, but the first session is going to be a question and answer between myself and Father Renato Borg, who was his pastoral secretary for a period of about, well, at least 15 years during the time he was the active bishop. If you forgive me, my mother tongue is English, so I should speak in English. Most of the responses are going to be in Maltese, and that's going to be the format, and I will give a bit of an address at the end, which will be in English. And I'm hoping very much that at the end, people will have an opportunity, those who want to ask a couple of questions will have an opportunity to do so to the entire panel. What I would ask at the end, and I'll appeal for this again, is that people keep their questions very, very short, because we're already running slightly late, and time, as always with these things, is of the essence. So thank you, and I hope it's useful to the people that are here. Min kien Nicole Giuseppe Kauki, is-seba' isqof ta' Għawdex? L-isqof Nicole Giuseppe Kauki kellu biss 38 sena meta nhar l-24 ta' frar 1967 il-Papa Pawlu VI ħattru biex ikun ir-rai spiritwali ta' Djoċesi ta' Għawdex. Kien daħal għal biċċa xogħol qiebsa l-iktar għax kien għadu kif intemm il-Konċilju Vatikan II u allura kien meħtieġ li dak deċiż mill-Konċilju ikun imqiegħed fil-prattika fid-djoċesijiet kollha. Nicole twilet l-Arb bin Giuseppe Kauki u Giuseppina Portelli nhar it-2 ta' Marzu 1929. Studja fl-iskola primarja ta' Raħalt Welidu, fil-Liċew ir-Rabat u għamel il-kors filosofiku u teoloġiku fis-Seminarju tal-Qalb ta' Ġesu. Fid-29 ta' Marzu 1952 l-isqof Giuseppe Paċ ordnah saċerdot fil-Katedral ta' Għawdex. Kompla l-istudji tiegħu fl-Università Pontifiċja Gregorjana f'Ruma minn fejn akkwista l-baċellerat, il-liċenzjat u d-dottorat fil-filosofija kif ukoll liċenzjat fix-xjenzi soċjali. Fl-istess snin għamel ħidma pastorali fil-parroċċja ta' Ladispoli. Fl-1956 l-isqof Paċ ħatru kappillan tal-Fontana u fl-istess żmien beda jgħallem fis-seminarju minuri u dak maġġuri. Ma' żmien okkupa diversi karigi oħra, assistent ekleżjastiku ġenerali tal-Azzjoni Kattolika, viċi president tal-Ġunta Djoċesana fi żminijiet diffiċli ta' konfront bejn il-Knisja u l-Istat, l-ewwel moral advisor tal-moviment ta' Kana f'Għawdex,
wieħed mill-fundaturi u direttur spiritwali tal-Għaqda Ġurnalisti Għawċin, moderatur tal-każijiet morali, eżaminatur prosinodali fil-Kurja, kif ukoll predikatur u konfessur imfittex ħafna. Fl-1958 kien il-moħħ wara twaqqif tal-Moviment Azzjoni Soċjali, filwaqt li ta' wkoll sem attiv fit-twaqqif tal-Kunsill Ċiviku ta' Għawdex. Fl-aħħar ta' Settembru 1962 ġie maħtur prefett tal-istudji fis-seminarju. Min Jannar 1965 inħatar ukoll editur tal-ġurnal Djoċesan Għawdex li hu rriforma u bidillu l-format u l-isem għal Il-ħajja f'Għawdex. Fit-2 ta' Marzu 1967, jum eluq sninu, tħabbar li kien inħatar Isqof Awżiljarju ta' Għawdex u fit-22 ta' Marzu amministratur apostoliku. Fid-9 ta' April 1967 ġie konsagrat Isqof. Fl-20 ta' Lulju 1972 ġie maħtur Isqof ta' Għawdex bl-ingress solenni fil-katedral isir fl-10 ta' Settembru. F'episkopat ta' 38 sena l-itwal li qatt tagħmel Isqof ta' Għawdex kienu bosta r-riformi li twettqu fil-ħajja djoċesana biex jimplementa dak li ġie deċiż fil-Konċilju u waqqaf diversi kummissjonijiet u uffiċċji ġodda fil-Kurja, fosthom Kummissjoni Djoċesana għall-Appostolat tal-Lajċi. U ħadem bisħieħ għall-aġġornament tal-kleru b'riformi kbar fis-Seminarju Maġġuri u anke Minuri. L-Isqof Kawki sejjaħ ukoll it-tieni Sinodu Djoċesan li wara snin ta' preparazzjoni ġie ċċelebrat f'Ottubru-Novembru 1992. Dan minn barra diversi kongressi u opportunitajiet ta' tagħlim. U waqqaf ukoll il-Lumen Christi Media Center u dar pubblikatriċi, kif ukoll ta' s-sapport u s-sem tiegħu fir-radju tal-Knisja. Kemm dam Isqof għamel 7 viżiti pastorali fil-parroċċja Għawċin. Ħolma kbira tiegħu li seħħet lejn l-aħħar fażi tal-Episkopat kienet il-ftuħ ta' skola sekondarja tal-Knisja għal bniet, il-Konservatorju tal-Isqof, li fetħet il-bibien tagħha f'Settembru 2002. Kellu l-opportunità li jilqa' f'Għawdex għall-ewwel darba lis suċċessur ta' Pietru, żjara li saret mill-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu II f'Mejju 1990. Meta l-Isqof Kawki għalaq il-75 sena u talab li l-Papa jeżentaħ mill-ħidma ta' ordinarju djoċesan. Meta fil-15 ta' Jannar 2006 huwa temm il-mandat tiegħu, f'kelmtejn tal-okkażjoni ħeġġeġ biex il-familja Għawċija tissokta titlob flimkien u talab ukoll skuża jekk xi darba seta' naqas lil xi ħadd. Bħala Isqof Emeritu kompla jagħti kontribut siewi bil-kitba, bl-omeliji u bil-programmi tiegħu fuq ir-radju u bit-tagħlim tal-filosofija fis-seminarju. F'ħajtu u ppubblika għad bla qies ta' artikli fuq ġurnali, kif ukoll kiteb madwar il-100 ktieb. F'Diċembru 2005 in-nazzjon tagħna onorah bix-xirka ġieħ ir-Repubblika, kif ukoll bġieħ Għawdex. Wara xi ġimgħat rikoverat fl-isptar Mater Dei, l-Isqof Kawki ħalla din l-art fis-6 ta' filgħodu tal-15 ta' Novembru 2010. Tifkira ta' San Albertu l-Kbir, filosofu kbir bħalu u qaddis li hu tant kien jammira. Il-funeral sar jumejn wara fil-katedral fejn jinsab mitfun fil-kappella tar-Relikwium Qazza. L-Isqof Nikol Giuseppe Kawki mhux se jintesa' malajr mill-memorja u mill-affett tal-Għawċin kollha, l-aktar dawk li kienu jafuh jew ħadmu miegħu. Tassew ħaddem dak li jgħid il-motto tiegħu: Fortiter et suaviter, rida soda u ħelwa. Ismu se jibqa' marbut intimament mal-ġrajja ta' pajjiżna u ta' Għawdex tagħna. Bniedem li kien jaf jaqra s-sinjali ta' żminijiet, bniedem profetiku, imma fuq kollox raj spiritwali b'viżjoni ċara għad-djoċesi li hu mexxa b'tant imħabba. Thank you for that video, which I forgot to introduce.
it was very well done. Well done to the people behind it. Father Renato, you, as I alluded to, were his pastoral secretary for at least a 15-year period. During the period he was the active bishop, and then afterwards, after he retired as well. How did it come about that you became his secretary? Jiena naħseb li ma kienx xi ħaġa jiġifieri tant ta' mertu, imma jien naħseb hu xi ħadd ħarsa taħnina u għażilni. Imma għas-segretarjat ma tantx ikun hemm konkurrenza kbira. Qabel kien hemm Father Jimmy u naħseb li tieħu ftit tan-nifs u fuq xi ħadd il-ħaġa trid taqa'. Imma konvint jien li ma naħsibx li tant kienet jiġifieri dik kif ngħidu aħna dik l-għażla li joqgħod jara forsi l-kompetenza jew dan l-affarijiet, imma li jipprova jsib il xi ħadd li forsi jista' jkun kollaboratur tiegħu, anki għaliex fl-aħħar mill-aħħar bħala jisqofu jiġifieri kien jagħmel ħafna mix-xogħol, jiġifieri anki saħansitra dak li huwa typing u dak li huwa kien jibdieħu stess, jiġifieri sa ċertu punt għas kellu jiġifieri dak il-bżonn, imma ovvjament jiena llum għalmenu nħares li kienet iktar grazzja jiġifieri għalija li mbagħad ma' żmien ovvjament apprezzaj dakinhar meta qalu li ma kunx naf għal xi xdieħel, ovvjament għax jaħbulek jiġifieri il-problemi li jista' jkun hemm, imma illum nirringrazzja l-Alla li fl-aħħar mill-aħħar ħa paċenzja bija għal dawk is-snin kollha. Did you know him before that? Did you come into close contact with him before that period? Kien hemm xi kuntatti jiġifieri l-iktar biex ngħidlek, ovvjament aħna jiġifieri bħala seminaristi kien ikollna l-laqgħa miegħu kull xahar. Imma jiġifieri ma kienx dak il-kuntatt li tgħidlu jiġifieri personali, imma imbagħad biex ngħidlek l-ewwel darba li jisna f'mument minnhom poġġejna kien meta ġejt għall-ordinazzjoni u peress li kont għadni ma laqt il-25 kien baqa' xi xahrajn allura rid il-permess tal-isqof u saqsini għalli inti tittordna jiġifieri mal-oħrajn, għatlu u inti qari tu, għatlu. Insomma, u jiena donnu ma tantx imponejtlu, anzi għatlu kif trid inħallu jiġifieri jekk hija xi ħaġa li toħloq problema jew diffikultà, inħallu għal iktar tard. Imma insomma x'kien beda jara li donna konna ħanitbiedu għalli u le mhux aħjar tordna mal-oħrajn. Insomma, u allura dik kienet l-ewwel darba. Imma mbagħad jiġifieri kien hemm momenti oħrajn meta kont imbagħad fil-parroċċja ta' Santa Luċija, niftakar li kien tela dak iż-żmien ma kienx hemm assistent direttur fl-Istitut ta' San Giuseppe u tela u dakinhar konna ħriġna jiġifieri u għadni niftakar konna għadna bank via della Rekonċiljazzjoni u qed nitħattu. Insomma, x'kien irritornajna Santa Luċija lil Fader Eda qallu u tgħid femli jew ma fehm. He wasn't the most direct person, right? When it No. questions. Kellu dik id-delikatezza f'kollox li jimponi mill-inqas. U allura qisu irid jagħmilha ċara li hemm bżonn li ikun hemm assistent direttur għax ma sabx għall-istitut. Min-naħa l-oħra qisu ma jridx għax kien jaf li seta' kien hemm outlet oħra u dan l-affarijiet. Allura imbagħad ġieħ id-dubju stess jekk verament jiena sinċerament ma kontx fimt li qed jgħid li biex immur għall-assistent tal-Istitut ta' San Giuseppe, imma bat ovvjament bl-għajnuna ta' Fader Edi l-affarijiet iċċaraw mal-ewwel insomma u tajt l-ewwel huwa tiegħi. And once you started, how would you describe your sort of daily routine with him? Because you were not just his secretary, you drove him around in a very, very, very small car. The two of you looked quite amusing in that car together, but anyway. So you served a lot of purposes for him, not just as a secretary, but
how would you describe sort of your daily routine? Jina naħseb, mux naħseb, il-ġurnata tiegħu l-ewwel net fil-karozza dik hija kienet Peugeot diesel. 106. Però konna nidħlu sewwa ta' jiġifieri. U konna anke komdi wkoll, jiġifieri. U kien xtra u niftakar għadli jagħtini l-flus kon xtara 6,000 dakinhar Maltin u minn flusu. So he paid for the car himself? Yes. Anki għal petrol u l-diesel anki jekk xi kultant ovvjament jekk niġri bija x'imbagħad fl-aħħar beda jinkwita jinkelli Fiat, insomma kienet daħlet fi żmien, u mbagħad qalli which he referred to as the Cadillac. Il-Peugeot tiegħi mhux biex dak, biex ma noqgħodx ninkwita jien. Qalli għax ma tagħtix każ, imma almenu ma ninkwitax jien li forsi waqfitlek il-karozza jew dak, allura mbagħad kont dejt anke nuża il-Peugeot tiegħu. Imma jiġifieri bħala ġurnata u kien jibda kmieni anke l-ewwel net saħansitra fenna fin kien iqum mal-lejl. Jiġifieri matul il-lejl kien iqum forsi jagħmel u x'kien iqum kien jagħmel sija sagħtejn jaqra jerġa' jikteb u mbagħad xi jiġi in-nas jerġa' jorqod. Għadarba minni poġġi l-problema għalla x'jiena nistamba. Għalli ma mbagħad ma nkunx nista' norqod. Għalli imbagħad allura naqbad nikteb u nibda naqra. Għalli inti ġili tistambaħ mal-lejl, għatlu jien nistambaħ imma narġa' norqod dritt ta' jiġifieri. U allura għatlu jekk inti tqum mhux bil-fors li mhix ħatorqod għalli għalli jaqbaduni nervi kbar inħares lejl is-saqaf ma nagħmel xejn. Allura għatlu ma insomma ma kienx ma dakx ma kienx hemm tweġiba. Mbagħad jiġifieri kien iqum anke kmieni jagħmel il-meditazzjoni dik xi ħaġa li kienet miegħu anke meta konna nsifru, niftakru jaqbad li breċ kejken, jiġifieri jitfgħu fil-suttana biex ma jinsiex il-ktib tal-meditazzjoni. By the way, jiġifieri jien eżempju sbieħ minn għandu rajt, imma ftit wettaqt minnhom ta' fadni. Forsi baqa' ċans, imma però mbagħad jiġifieri mat-8 qabel kien imur anke qabel, insomma, imma meta dħalt imbagħad segretarju jien kellu miskejn jaċċetta ftejtu bdejna mmorru hekk għat-8 insomma. Bdejna mmorru anke bil-mixej u dan imbagħad ħafna drabi jiġifieri filgħodu kien ikun il-kurja x'il-kurja kien jidħol mit-tnejn anke sas-sibt, is-sibt ukoll u anke l-ħamis jiġifieri dik li u ġeneralment kien jibqa' hemmhekk sakemm jagħmel il-dak kollha ġieli sas-sagħtejn, sa-tlieta, ġieli anke sa-tlieta jiġifieri domna hemmhekk. Ovvjament x'inhi tellewlu l-ikel, jiġifieri l-ikel il-brodu kien jintażel, l-aħmar jinżel isfel u l-fuq l-ilma. U xi kont ngħidu ħalli by the way is-sorijiet dejjem kienu riedu li jippreparawlu x'kien jiġi. Imma ma kienx ikun rejt jiskomoda nies. Dik kienet xi ħaġa li kienet parti mill-dik tiegħu. Li ma jiskomoda mill-inqas anke jiġifieri li kien kultant joqgħod jiskuża ruħu araf x'empiltlek dak il-ħejn u dan l-affarijiet. Ma jkunx ikun irid jiskomoda nies, imma insomma din ma ċidilhomx lis-sorijiet, għallhom tkun morru strieħu u kien imma laqqas kien ikun irid qatlu ħansaħħan nġibu microwave u dan l-affarijiet. Qalli le, qalli llum tant rajt nieħdu l-ikel, għalli ra taħseb li ħammut bil-ġuħ ta' għalli għax nikol għandi dik tajba jiġifieri. U mbagħad fl-għaxija ġeneralment ma kienx ikun hemm dak ma tantx kien jaqlani jekk ma kienx ikun hemm jew jeħel fil-kompjuter, insomma mhux għax kont xi ġenju tal-kompjuter ta' jiġifieri imma għal ħdejh dan kien jgħid dan huwa jiġifieri għal kien jgħid quddiem il-kompjuter aħna l-litterati ħdejn il-ġenerazzjoni li tiela fuq il-kompjuter. Imma mbagħad fl-għaxija kien jgħaddija ħafna meta ma kellux ħafna drabi kellu funzjonijiet f'parroċċa x'kien idur ħafna jiġifieri il-tfal tal-Griżma, tfal tal-Preċett, diversi funzjonijiet. Insomma ma jiena bħala ma kontx ċerimonjier tiegħu jiġifieri, imma ħalli fl-aħħar imbagħad meta ma baqax isqof tawdex ovvjament kien ġob li kont nagħmel kollox jiġifieri, imma bħala isqof jiġifieri kellu ċerimonjier tiegħu. Imma fl-għaxija kien iħobb jgħaddija anki jaqra u ovvjament jikteb anke l-artikli u dal-affarijiet. Kellu metodu tiegħu jiġifieri għaliex
meta kien jiltaqa' ma' xi ħaġa jiktibha fuq karta, mhux l-ewwel darba jiġifieri x'inkonna niġu biex nagħmlu l-artikli, jagħmlu hu jiġifieri l-artiklu, allura page 1 dejk, nota żgħira, page 2 dejk. Insomma, mbagħad fl-aħħar mbagħad kien jara ħjarġa, kien jara kollox, jiġifieri wara li tkun saret il-ħaġa kien jerġa' jirrevedi kollox. U mbagħad flaxi jiġifieri ħafna drabi jara l-aħbarijiet tajjeb li wieħed filgħodu kmieni l-gazzetti kollha kien jarahom jagħti bird's eye view tagħhom biex jara l-menu fejn kien hemm importanti u dak. Mbagħad flaxi jiġifieri jerġa' jara l-aħbarijiet imma mbagħad jerġa' jikteb u jaqra. And how would you describe his interaction with people, both clerics on one hand and the so-called man in the street on the other hand? Jiena naħseb li mhux sigriet li mal-bniedem ta' triq kien iħossu komdu. Jiġifieri ma kellux problemi, ma kellux diffikultajiet u biex jidħol jiddialoga ma' dan l-affarijiet imma xejn kien jiġi xejn għal dawk li huma formalitajiet jew forsi ċertu personaġġi għoljin kien ibati, però kif ngħidu aħna, hu kien jipprova jirbaħ din il-ħaġa bil-fatt li hu kien konxju tagħha li kien jirrakkonta xi ċajta jew jgħid xi ħaġa, allura jikser isa dik il-diffikultà l-barriera li hu kien isib diffiċli u kien jibda jiġifieri jitkellem. Jien għadna niftakar meta tlajna s-sinodu tal-isqijiet, aħna spiċċejna fuq mejda u fl-aħħar kien baqa' żewġ postijiet u ġew fejna l-Kardinal Martini u l-Kardinal Dionigi Tamanzi, insomma. U allura beda jirrakkonta xi ċajta l-isqof Kawkej. Insomma, dan daqskemm tant oġbithom, jiġifieri din ħaġa li kemm Martini u kemm Tamanzi ix-xahar kollu għaddew fuq il-mejda tagħna anke jekk aħna xtaqna noqogħdu iktar bikwietna. Għal aħna għatlu bil-mod tiegħek maħniex ħaneħilsu minnhom, għatlu għax Martini u Tamanzi qalu qatt ma għaddejna sinodu daqshekk. Anki għaliex kif jaslu s-sinodu kulħadd ikun illamtat x'in imorru l-ewwel l-udjenza mal-Papa. Imbagħad bil-mod il-mod jibdew ineħħu. Però l-isqof ma jiena tlaj darbtajna miegħu fis-sinodu l-ewwel waħda imur kif suppost biex ngħidu hekk kif titlob il-dik, imbagħad bis-suttana dik kien jgħid dik l-isbaħ ħaġa għax kien jgħidilha kopra miżerja, tat il-miżerji kollha. U allura dan jiġifieri x'kien raħ hekk Martini, Kardinal Martini li by the way kien anke magħluq Martini ma kienx xi wieħed, imma kienu naħseb sabu ruħhom tajjeb ma' xulxejn u dan l-affarijiet. Allura propju Martini qallu inti hawn mal-ewwel qlieb għall-iswed, qallu mela kellem il-Tamanzi, qallu mela aħna nagħmlu hekk ukoll. Qallu jiġifieri ma noqogħdu xejn inneħħu farka, naqbdu bħall-isqof tawdex u nagħmlu hekk. Imma jiġifieri kellu dik il-kapaċità li jgħid li ma kien jibqa' lura. Imma mbagħad jiġifieri permezz ta' xi ċajta u da. U n-nies li kienu jafuh kienu jfittxuh. He had presence. Aha, għax kienu jafu li ħajgħaddu momenti jiġifieri xi kultant anke fejn naf jien, pereżempju meta konna mmorru f'xi dak pubbliċi, ħafna drabi pereżempju dawk il-nies li ma kinux iħossuhom metis dik is-sitwazzjoni partikolari, ġeneralment ħajduru madwaru biex imbagħad jispiċċa insomma jgħid iċ-ċajt insomma u jgħaddi l-ħin. What would you say in all your time with him was his most difficult moment in the period that you were with him? What? Sorry? His most difficult moment? Jiena naħseb insomma li kellu diversi momenti, imma naħseb l-iktar parrokjali kien hemm moment fejn letteralment ħaseb li jirreżinja, imma mbagħad ħaseb li jmur fuq il-gżira ta' Kamuna għamel ġimgħa hemmhekk. By the way, hemm ritratt li iġibuh bis-center ma kienx kaċċatur ta' imma kien mar ġimgħa. Imma dik il-ġimgħa anke naħseb mhux naħseb konvint mejjum mill-Ispiritu Santu u minn Alla
u irreżista u qal jiġifieri reġa' daħal biex jgħix ċerti problemi. Imma jiġifieri ċerti problemi kellu anki għaliex kif kien l-istil tiegħu. Forsi ikun hemm xi wħud li jgħidulek imma kieku żamm iktar itqiebs jew kieku hekk, imma dak imbagħad ma kienx dak l-istil tiegħu. Jiena jiġifieri ċerti problematiċi kienu anke problemi spiċċew anke Ruma, insomma ma jiena saċerdot li kien preżenti jiġifieri meta kienu jitellgħu delegazzjonijiet, wieħed Vatikanista jaħdem fil-Vatikan għallhom irringrazzjaw li għandkom dak l-isqof għaliex kieku kollha skomunikati jiġifieri. And what would you say gave him the greatest satisfaction as a bishop, as a priest? What gave him the greatest satisfaction, would you say? Jiena is-sodisfazzjon tiegħu ħafna drabi kien jikkonsisti anke f'affarijiet sempliċi għaliex u li pereżempju jiltaqa' ma' tfal, iweġbuh, anki jekk imbagħad ovvjament u kien dejjem jipprova jagħmel dawk il-mistoqsijiet li jdaħħluh fit-tra bil-kbir, imma l-tfal mhux waħda u tnejn għandu dawn l-affarijiet, imma u kellu għax hu il-pastorali li kien man-nies, pereżempju jien xi ħaġa li kien jgħid jien ma nafx għaliex ma bqajtx kappellan tal-Fontana. Naħseb wieħed mill-iżbalji li għamilt qal. Għax dak kien sabu merċieqa li kien ir-rettur, għallu issa jew is-seminarju bħala prefett tal-istudju, jew il-kappellan tal-Fontana. Because he was always turning up late for his lessons. Għallu mela nagħmel prefett tal-istudju. Ma nafx għaliex qatlek, għaliex jien kien kuntent għal u l-fatt li kien ikun imbagħad man-nies u pastoralment u li kien jagħmel kien iħoss ferħan. Jekk jara l-ħadd ieħor ferħan għalih biżżejjed, pereżempju kien hemm mumenti fejn jistidnuh. Imma mhux għax kien ikollu pereżempju xi update. Pereżempju darba minnhom jiġifieri tal-most għamlu ċ-ċentenarju tal-inkoronazzjoni. Qalulu tista' tiġi qalulu għax minn dawk l-erba' sfijiet int biss għadek ħaj. Maħniex ħaneħilsu minna. Allura insomma stidnuhom mbagħad qalli isma' qalli jekk inti għandek update immorru. M'għandekx update ma mmorru xejn, anki għaliex imbagħad x'inkien jgħid saaten lin, saaten lawn, 4 sa'at mitlu fejn. Imma mbagħad x'inkien jiftakar għalhom biex nagħtuhom daqsxejn gosta biex jieħdu daqsxejn pjaċir. Allura il-fatt li kienu ser jieħdu pjaċir, dik lilu kienet timlih bil-ferħ. Mbagħad ovvjament kien hemm ċerti affarijiet jiġifieri ta' sodisfazzjon jiġifieri li anki ovvjament bħala isqofdju. And just to close on a very quick anecdote, you mentioned the black cassock, which was a big feature of Nicol Cauchi. I used to refer to it as that bloody black thing. I know you have an anecdote that relates to the church schools agreement when they turned up and the Nuncio Celata was present along with the Archbishop Mechia. You could just tell us it quickly. Nar ubija, jiġifieri dan meta tlaħaq il-ftehim fuq proprjetà fuq l-iskejjel, allura morna dak iż-żmien kienet ħattart il-nunzjatura, insomma u dak iż-żmien kien Nunzju Ċelata li kien nunzju jiġifieri minn fuq s'isfel, u dan in-nunzju fl-aħħar ried li jieħdu ritratt jiġifieri biex ovvjament jidher fuq il-ġurnali bil-dak kollha jiġifieri bis-salib, pettorali, bil-karlotta u dan l-affarijiet. Insomma fil-mument minnhom qalli jien ma ġibx hemm miegħi, jien kif jien issa insomma, u mbagħad Ċelata qallu okej, iwa din xi ħaġa daqshekk uffiċjali, xi ħaġa daqshekk insomma, fl-aħħar kien hemm merċieqa li anke f'dik il-ħaġa kienu f'ċerta sempliċità kienu jaqgħdu ma' xulxejn, allura qallu ma jimpurtax qallu. U jilbes is-salib u jien nilbes il-kallotta, jew hu jilbes il-kallotta. Mbagħad Ċelata qalu le dan maħniex ħanagħmlu buffonati dana. Insomma, imma kellu jikkontenta għaliex jiġifieri hekk kellha tispiċċa l-ħaġa. Thank you, Father Renato, for those insights.
if I could ask Father Jimmy to make your intervention, please. Jħan għamil prova nil-limita ruħi għal kwarta u xek. Fuq il-kontribut soċjali tal-isqof Kawki u naqqas stejt daqqatajn l-isqof kitib mijiet ta' ċirkolari u pastoralijiet jinżam il-limitajt ruħi għal 300 minnhom. 300 minnhom. Ftejt minnhom ġifieri xintara numru kbir. Hemm numru relattivament żgħir li huwa ta' għalejn soċjali. Imma mbagħad imiss ħafna drabi fiċ-ċirkularijiet pereżempju affarijiet li twettqu matul l-episkopat tiegħu, matul iż-żmien li kien isqof. Ġifieri hemm numru mhux ħażin. Ma messejtx semmew il-kwistjonijiet tal-iskejjel, tal-proprjetà, għaliex fejn kienu dokumenti, fejn kien maġisteru tal-konferenza episkopali tal-isfijiet ma' xulxejn, dak ma tajtx kasom biex nibqgħu fuq l-isqof Nikol Kawki. Allura, mhux se jissemma kollox bħala ħsieb tiegħu, imma iċ-ċirkolarijiet u l-pastoralijiet li huma tiegħu. Allura, naturalment rridu nieħdu nsemmu bħala jisu background il-lejl iż-żminijiet il-lum tbidlu, mhux hekk, il-lum tbidlu żminijiet. Ma m'intix se tippretendi li taqra xi affarijiet li għandna llum. Pereżempju llum għandna iktar milli xogħol għaw xogħol jew skarsezza ta' xogħol, iktar għandna l-problema ta' kundizzjonijiet tax-xogħol tal-barranin li jaħdmu fostna. Dik ma tissemmiex għax ma kienx problema fi żmienu. L-istess il-problema ambjentali ma tissemmiex għaliex ma kienx problema fi żmien l-isqof Kawki. Il-problemi tal-ambjent u l-problemi ekoloġiċi illum qegħdin ngħixuhom. It-tħejja li kellu għal għat-tagħlim soċjali li ħallilna. Diġà semma li l-isqof għamel il-kors ta' filosofija u anke soċjoloġija. Jien immur lura iżjed minn hekk, jien naħseb ħaġa li influenzatu ħafna, niftakru jgħid illi ma nafx meta il-ġimgħa jew is-sibt kien imur ir-Rabat biex iġib il-leħen is-sewwa tal-Arb. Naturalment kien hemm tiegħu Dun Bernard kien abbonat u Dun Vincenz, u xejn Dun Vincenz minn għalija dak ma lħaqtewx jiena l-Bernard ilħaqt. U jgħid illi l-leħen is-sewwa kien jaqruha kollha. L-abbonament kien ta' tzijiet u kien jaqra. Allura naħseb li l-ewwel taħreġ fit-tagħlim soċjali tal-Knisja ħadu minn hemm. Bħaġa oħra importanti niftakru li fi żmienu seħħew ġrajiet kbar sewwa fl-istorja tal-pajjiżi, pereżempju għandek il-Naziżmu 1933, il-Faxxiżmu 1922. U mbagħad għandek il-Konċilju Vatikan it-Tieni, għandek il-Papat ta' Pio XI li ħalla ħafna tagħlim soċjali minħabba s-sitwazzjonijiet li kien hemm fl-Ewropa dak iż-żmien. U dan huwa xappab, u x'hekk kif ngħidu bil-Malti xappab b'dan kollu. Barra minn hekk il-kors li ħa fis-soċjoloġija fil-53 u 54 li jissemma kienu 53 u 54 għamel il-kors kienet tissejjaħ dak iż-żmien l-Università Internazzjonali degli Studi Soċjali
U l-Maġisteru naturalment tal-Knisja Universali li ħareġ fi żmienu. Ħafna tagħlim importanti. Għandna naturalment iċ-ċentru li kien jgħixu u kien jużah u kien jipprova jwettqu il-Gaudium et Spes tal-Konċilju Vatikan it-tieni, u mbagħad ħafna dokumenti importanti li ħarġu fi żmienu fl-Episkopat u anke qabel l-Episkop qabel ma laħaq isqof, pereżempju Populorum Progressio fin-1967, għandek fuq il-paċi l-enċiklika ta' Ġwanni 23, għandek Pio 11 li kien li ħada kontra il-faxxiżmu fejn il-kwadraġeżimu annu minn għalija jisma' id-dokument ta' xi-1931 jew 33 fejn daħal non abbiamo bisogno fejn daħal il-prinċipju ta' il-Papa Pio 11 daħħal dak il-prinċipju tas-sussidjarjetà li baqa' famuż is-sussidjarjetà. Jiġifieri dak li jagħmel iż-żgħir m'għandekx tippretendi li tagħmlu inta x'inti kbir. Ftit qabel ma ħarġet din l-enċiklika il-faxxisti kienu fl-Italja, il-faxxiżmu kien pereżempju introduċa l-idea ta' jisu biex jikkritikaw il-min jibqa' ġuvni, kienu jissejjaħ desertore della paternità. Il-faxxiżmu, ġifieri kienu ma kienux jaħmlew li xi ħadd pereżempju ma jiżżewwieġ. U dejk il-Knisja qalet skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà li kien fis-sira tajjeb San Tomas minn Aquino, imbagħad fit-30s daħlet ma' Pio 11, jekk iż-żgħir kapaċi jagħmel xi ħaġa, ħalli lilu jagħmilha, ma bżonn tindaħal int. Dal-prinċipju daħal għalhekk kafast fuqu, saħansitra daħal Kristu ma daħalx fl-Ewropa u x'hekk fil-leġiżlazzjoni, Kristu ma daħalx. Imma l-prinċipju tas-sussidjarjetà daħal. Illum fl-Ewropa hemm il-prinċipju u msejjaħ bismew tas-sussidjarjetà. Dak li jagħmel nazzjon jekk jista' jagħmlu waħdew, ħallah jagħmlu waħdew. Jekk ma jasalx waħdew, tidħol l-Ewropa ma' xulxejn. Dan kollu xappa bih l-isqof Kawki. Il-kitbiet kif qedtilkom jintaj daqqatajn lil 300 mill-ċirkolarijiet. Jiġifieri qbad dak li sibt minn 1967 san-1990s, fuq 20 sena. 14 ċirkolari huma fuq pastorali soċjali, fuq tagħlim soċjali tal-Knisja, fuq applikazzjoni tagħhom għad-Djoċesi ta' Għawdex. U hemm ukoll 7 ittrej pastorali. Fi żmien Kawki, n-nies kellhom iktar paċenzja, kien jikteb pastoralijiet. Illi niftakar meta kont tfal jien kienu jaqraw il-pastorali tar-Randon tinqara dan il-ħadd. U mbagħad il-ħadd ta' wara u xi drabi anke il-ħadd ta' wara fit 3 darbiet. U konna noqogħdu bil-qiegħda biex nisemgħu dawn il-pastoralijiet. Hemm xi minnhom għalhekk huma twal. It-temi l-iktar importanti marġ naqbż il-ħin. It-temi l-iktar importanti tat-tagħlim soċjali, tal-ħsieb soċjali tal-isqof samtom bejn wieħed u ieħor f'ħames sezzjonijiet. Ħammishom ftit jisu il-headings biss ħanagħmlilkom mhux hekk, il-headings. Ix-xogħol u l-ħaddiem. Fuq ix-xogħol l-isqof Kawki kiteb u fuq il-ħaddiema kiteb żewġ pastorali importanti ħafna. L-ewwel waħda malli laħaq isqof, l-ewwel waħda is-sitwazzjoni tal-ħaddiema fi Gżiritna, is-sitwazzjoni tal-ħaddiema fi Gżiritna 1968, u mbagħad wara 12 sena kiteb waħda fuq ix-xogħol. Ix-xogħol raġa' rrepeta fis-sens li rrepeta s-suġġett, imma dak li kellu jgħid kien differenti wara 12 sena. Kien żmien fin-ngħid ta' 68 meta x-xogħol Għawdex
Din hija differenza li kien hemm fit-12 sena. Ix-xogħol għawdix kien skors ħafna. Ix-xogħol kien idowr fuq bidja, agrikoltura, construction, u kien hemm ħafna xogħol li kien isir minn nisa fid-djar, il-bitzilla, l-ingwantej, il-xogħol tas-sowf, tal-ġerżijiet, u kien hemm xi ftit fabbriki żgħar, imma ma kienx hemm l-industrial estate tax-Xewkija. Allura x-xogħol dak iż-żmien kien skors, il-workforce ma kienx hemm xogħol għal kulħadd, ma kienx hemm xogħol suffiċjenti, u din isemmija fin-1968 l-isqof u fost l-oħrajn jagħti bħala soluzzjoni waħda mis-soluzzjonijiet illi tingħata iktar enfasi fuq l-edukazzjoni teknika taż-żgħażagħ tagħna. Inħejjuhom ħalli imbagħad inkunu nistgħu nitfgħuhom fuq xogħlijiet, inħajruhom jidħlu f'xogħlijiet li jirrendu salarju diċenti. Isemmi f'dejn il-pastorali il-fatt li il-nisa speċjalment ma kienx jitħallsu paga ġusta, isemmi paga miżerja, u niftakar kienu kritika ħafna għax qal dak iż-żmien l-affarijiet kif kienu tassew. U semma wkoll l-isqof illi kull ħaddiem u xek fl-ispirtu ta' dak li jgħallim ir-Rerum Novarum il-jum 13 fl-aħħar tas-seklu 19, il-Papa il-jum 13 dak iż-żmien kien qal li kulħadd għandu dritt ħaddiem jidħol fil-għaqdiet, fil-unions. U l-isqof Nikol din raġa enfasizza fis-68 meta kienet xi ħaġa mhux ħafna nies kienu għadhom jisom jibżew mill-idea ta' għaqda tal-ħaddiema. U jgħaddu 12 sena u l-affarijiet bidlu ftit, jew bidlu ħafna fil-12 sena. Fil-1980 kiteb il-pastorali il-Knisja u n-nies tax-xogħol. Allura hemmhekk l-isqof jgħid fost oħrajn fin-1980 hemm każi ta' qabża kbira fit-dħul bejn kategorija u oħra taċ-ċittadini. Allura mess problema u xek, mhux tal-qatt tal-unemployment, imma employment però li mhuwiex beħlasijiet ġusti, il-wages mhumiex ġusti, min jieħu ħafna u min jieħu ftit, jibqa' bil-loqma. Ġifieri qegħdin nalludu għal dak li jimbagħad daħal fil-kompendju tat-tagħlim soċjali tal-Knisja bħala il-prinċipju tal-ġustizzja distributtiva. Jekk inti hemm il-ġejt li titqassam mhux wieħed jieħu xi ħaġa paga miżerja u li ieħor jieħu bil-kbejr, dak huwa kontra il-prinċipju tal-ġustizzja distributtiva. Dik daħal fija fin-1980. Mhux iktar il-qatt imma li l-wages għandhom ikunu ġusti. L-għaqdiet tal-ħaddiema semmejnija fin-1980s kien hemm il-problema ta' min kien pereżempju min jidħol f'union ikun immarkat, min jidħol f'union ikun meddit, allura daħal dik ukoll u qal li wieħed jagħżel union li jritew u m'għandux jiġi penalizzat għax jobda direttiva tal-union tiegħu. Min jiftakar daqsxejn l-istorja jifhem sew u x'kellu f'moħħu l-isqof. Is-sem tal-mara fis-soċjetà, ix-xogħol, il-ħaddiem, il-mara fis-soċjetà. Sa mill-1968 l-isqof kien diġà qal dawn il-kelmiet nisa għaw ċejn jaħdmu sigħat twal għal ftit soldi u mbagħad jisħaq li il-kapitaliżmu selvaġġ vis-à-vis speċjalment il-mara m'għandux ikun aċċettat. Jiġifieri
Mhux għax waħda qiegħda taħdem barra għandha tikkuntenta ruħha b'dak li tirċievi xi ħaġa ġusta. Mbagħad fl-1980 nagħlaq. Fl-1980 l-isquf semma wkoll li l-mara għandu jkollha sehem iktar attenzjoni ikbar fis-sehem tagħha fil-Knisja. U l-oħrajn ħansemmihom bħala heading jaqbad anke fuq il-promozzjoni umana, isemmi il-problema jew inkella l-ħtiġijiet taż-żgħażagħ. Fuq il-promozzjoni umana naraw li 59 sena ilu l-isquf daħħal il-jum tal-karità, dak li niċċelebrawh jekk Alla jrid bħala għada ġumma, id-59 sena ta' jum il-karità kien daħlu f'Novembru tan-1968. Fuq iż-żgħażagħ hemm pastorali sħiħa wkoll mhux se nidħol fiha. U semma wkoll l-isqof meta l-affarijiet ix-xogħol bdew jagħmlu anki l-adolescenti daħal f'dik is-sitwazzjoni qegħdin hawnhekk fil-1990 minn 1980 naqbżu għal 1990 jerġa' jsemmi l-problemi tax-xogħol speċjalment ta' żgħażagħ mhux żgħażagħ adolescenti tfal underaged li kienu jaħdmu fil-catering u f'affarijiet oħra u ma jitħallsewx u anke l-abbuż li kien jistgħu jkuntrihom fid-dinja fin-negozju tad-divertiment. Conclusion, naqralkom dejn x'kiet il-motivazzjoni spiritwali li kellu l-isquf għal ħeġġa soċjali li kellu. Sib din is-sentenza tiegħu tan-1976. Il-missjoni tal-poplu talla, speċjalment fi żminijietna, hija dak li jkun preżenti fil-qalba tad-dinja. Ixandar lil-fqajrejn l-aħbar it-tajba, lill-imjassrejn il-ħelsien u lil min mdejjaq il-ferħ. Il-Kristjaniżmu allura mhuwiex biss messaġġ li għandna nimnuh, iżda wkoll treq li jeħtieġ ngħaddu minnha. Flassa fl-episkopat twil tiegħu, imma kellha pedamenti sodi li jmorru lura diġà lejn is-snin tal-formazzjoni bikrija tiegħu. Dritt wara l-ordinazzjoni saċerdotali, Don Nicol tela Ruma fejn approfondixxa l-istudji fil-filosofija u fis-soċjoloġija fl-Università Pontificia Gregoriana u fl-Istitut Ġeżwita tas-Soċjoloġija. Hemm tħabbeb mal-personalità u l-ħsieb filosofiku tal-qassis politiku Taljan Don Luigi Sturzo. Lura f'Għawdex din it-tħejjija mill-ewwel tat marka qawwija lill-ħidma ta' Don Nicol. Fis-sena 1957 sar kofundatur u l-ewwel President ħabbriki tal-Moviment Azzjoni Soċjali. Kien ġata xhieda tal-ħeġġa tiegħu għal politika rappreżentattiva u għaldaqstant inħatar bħala delegat tal-isqof fil-Kumitat Ċiviku ta' Għawdex li imbagħad kiseb ċerta awtonomija bħala l-Kunsill Ċiviku ta' Għawdex. Don Nicol minn kmieni jemmen fil-kitba u l-istampa tajba kif ukoll fix-xandir bħala għodda ta' komunikazzjoni soċjali effettiva. Sar magħruf bħala kittieb, editur u aktar tard xandar. Kien kofondatur ukoll tal-Għaqda Ġurnalisti Għawċin, ispirat mill-Vanġelu u mit-tagħlim tal-Konċilju Vatikan it-Tieni, bil-kelma miktuba fil-ġurnali, mitkellma fil-laqgħat u konferenzi u mxandra bir-radju. Don Nicol dejjem sostna l-interessi ta' Għawdex u tal-Għawċin. L-attenzjoni tiegħu għal kwistjonijiet soċjali kibret meta sar isqof. L-ewwel ittra pastorali tiegħu kienet proprju dwar il-qagħda tal-ħaddiema fil-Gżira ta' Għawdex. Warajja segwew tant kitbiet u għameliji. L-isqof Kawki ħaddem l-awtorità li kellu biex jgħin b'inizjattivi soċjali prattiċi lill-koppji miż-żewġien żgħażagħ, lill-Għawċin li jaħdmu f'Malta. Ħeġġeġ il-kultura u waqqaf istituzzjonijiet ta' għajnuna għal min nieqes minn ħtiġijiet essenzjali, għal vulnerabbli, għal nisa li jsibu ruħhom f'diffikultà.
għal min jinħakam mid-droga. L-isqof ħass anke l-bżonn li f'Għawdex ikun hawn skola sekondarja oħra għal bniet barra dik tal-istat. U allura investa f'lejjes kbar tal-Knisja biex illum għandna l-iskola sekondarja tal-Konservatorju tal-Isqof. Is-suġġett li ġi moti li u daqsxejn vast, imma se nippruvaw niffukaw fuq dokumenti importanti għax is-suġġett li tawnej l-applikazzjoni tal-talim tal-Kunċilju fit-talim tal-Isqof Kawkej. Dik trid teżi dottorali biex tagħmlu. Jiena bad ftejt is-sinodu, it-tieni sinodu ta' Għawdex, u f'dak it-tieni sinodu ta' Għawdex illi beda f'Ottubru tas-75. U intemm uffiċjalment lejn l-aħħar ta' 1992, illa li kellu jieqaf għal ftejt minħabba li fin-1983 l-1983 ħareġ il-kodiċej tal-liġi tal-Knisja. Allura għadu jistennew biex jaġġornaw il-preskrizzjonijiet li kienu jagħtu. Però l-isbaħ parti tas-sinodu kienet żewġ partijiet. L-ewwel parti 6 dokumenti pastorali. Wieħed minnhom fuq il-familja ġie kwotat anke minn konferenzi episkopali barranin fosthom il-Konferenza Episkopali Kanadiża, apparti il-Konferenza Episkopali Maltija. Imbagħad fl-1992 bil-wasla ta' Dummik il-Galja wkoll kien inħareġ wieħed fuq iż-żgħażagħ u ieħor li se nirreferu għalih l-animazzjoni nisranija tas-soċjetà. Jien dan id-dokument żgħir rajtu qisu applikazzjoni ta' dak kollu illi jew fehem mill-Kunċilju Vatikan it-Tieni. Id-dokument jippreżenta viżjoni sħiħa ta' kif in-nisrani kemm individwalment kif ukoll kollettivament bħala djoċesi għandu jagħti ħajja lis-soċjetà permezz tal-valuri tal-Vanġelu billi jaqgħad fidi mal-ħajja fuq livell personali, familja, soċjali u politika. Il-kuntest u l-għan ta' dan id-dokument jgħidilna fil-bidu il-Isqof jgħid f'Għawdex inħassu żewġ movimenti, sekularizmu u interess dejjem jikber fil-ħajja tal-Knisja. Din tas-sekularizmu kienet tinkwetaħ. Kien jibża jgħid jiġi żmien, din kien jgħidha spiss fil-laqat li kienu konna speċjalment fil-programmi tar-Radio RTK, illi jiġi żmien illi nibża li nkunu irrilevanti. Tfakkarni ftit f'dak id-diskors li jagħmel il-Papa Benedettu l-Knisja tal-futur se tkun knisja żgħira, imma ma jgħidx irrilevanti, il-Papa jgħid imma ħajkollha ħoss ħatkun rilevanti. Però kienet tinkwetaħ. U kien jgħid imma hawn ħmira żgħira ta' interess dejjem jikber fir-realtà spiritwali tal-bniedem. Għalu fuq dejn iridu naħdmu. Il-missjoni tal-Knisja illi ssaħħaħ din it-tendenza t-tieni waħda permezz ta' animazzjoni nisranija tas-soċjetà. Waħda mill-affarijiet jridu nqogħdu attenti għalija li jsemmi anke l-Kunċilju Vatikan it-Tieni u kienet qisha trovata is-sinjali ta' żminijiet. Il-Knisja għandha tħares madwarha u tara x'qed jgħidula s-sinjali ta' żminijiet. Il-Kunċilju jitħaddet minn elementi importanti, is-sensus fidelium, imbagħad is-sensus fidei, żviluppata u da żmien il-Kunċilju il-Sinodu qed jaħdem ħafna fuqha dejn ir-realtà, x'jemmnu, x'jħossu n-nies, x'inhuma l-bżonnijiet, lejn xiex qegħdin irresqu ħanna mdorrijin illi fil-prekunċilju għandna tmexxija ġerarkika, xejn l-Isqof, xejn il-Papa, xejn dikasteri ta' Ruma. Imma permezz ta' ritrovata tas saċerdozju ministerjali anke n-nies irridu nisimgħu għax in-nies jisimgħu wkoll il-vuċijiet tal-Ispirtu. L-impenji tal-Knisja lokali. Id-djoċesi tħoss jgħid l-Isqof f'dan id-dokument li għandha tissaħħaħ fl-għaqda ma' Kristu u mal-Evanġelju permezz ta' xiex, permezz ta' formazzjoni u konverżjoni kontinwa. Il-Knisja f'Għawdex tkun vuċi morali li tindirizza il-problemi tas-soċjetà. Il-Knisja tħeġġeġ kooperazzjoni
bejn il-kleru u l-lajċi, kollha gwali bil-Mamudija hawnhekk għandna element ta' saċerdozju ministerjali li jagħti dritt lill-lajċi li jipparteċipaw fil-bini tal-Kinisa bħala staltna tal-Alla. Li jitkompla ir-rinnovament liturġiku katekezi, li tippromuovi paċi, ġustizzja u l-opzjoni preferenzjali tal-foqra, din kienet xi ħaġa li hu kienu ħossa ħafna. Li turi interess fiż-żgħażagħ billi tgħinhom jiskopru bil-valuri nsara. U fl-aħħar nett kien dak iż-żmien kien diġà twaqqaf fin-92 illum minn Christian Media Center jgħid issostni l-mezzi ta' komunikazzjoni kattoliċi bħallum minn Christian Media Center. It-tielet aspett, l-impenn individwali u personali li huma kull nisrani għandu jħossruhom sejjaħ biex jipparteċipa fil-ħidma tal-Knisja u jikkollabora. Minn fejn joħroġ dan id-dmir? Mill-wedid tal-Mamudija tagħna. Mill-fatt li aħna nissieħbu fil-missjoni profetika u regali u saċerdotali ta' Kristu mill-Mamudija. Il-kleru jgħid għandu juri bilanċ bejn il-liġi, l-applikazzjoni tal-liġi u l-ħniena, ir-reliġjużi. Għandhom jagħtu xhieda bil-faqar, is-sakrifiċċju u t-talb. Il-lajċi għandhom jgħixu l-fidi tagħhom fil-familja, fis-soċjetà u fil-ħajja professjonali. Il-dusija personali tissaħħaħ bit-talb, is-sagramentu b'mod partikolari l-Ewkaristija. Hawnhekk isemmi xi ħaġa importanti. Id-discerniment spiritwali jgħin lill-insara jarfu il-preżenza tal-Ispirtu u jagħmlu l-għażliet skont ir-rieda tal-Alla b'żewġ kondizzjonijiet, ferħ u paċi. Hemmhekk ikun hemm ir-rieda tal-Alla. Ir-raba' impenji tal-familja. Il-familja hija ċ-ċentru tal-ħajja nisranija u għandha tkun spazju ta' mħabba u edukazzjoni għal-fidi. Il-Knisja trid tappoġġja il-familja b'għajnuna kulturali, ekonomika u anke bl-għajnuna tal-Istat biex isiru liġijiet illi jsaħħu l-istitut tal-familja, li jsaħħu iż-żwieġ illa għaliex hemm qiegħda s-saħħa tan-nazzjon. Hemm bżonn attenzjoni jgħid l-isqof għal familji mifrudejn jew bi kriżi. Il-ġenituri għandhom id-dritt u d-dmir jagħtu formazzjoni reliġjuża lil wliedhom meta ddeċieda li joqqaf l-iskola tal-konservatorju dan kellu f'moħħu għax hu kien jgħid illi meta aħna għandna rwol importanti fil-formazzjoni tal-kuxjenzi tat-tfal għandna nkunu qrib tagħhom f'edukazzjoni sħiħa. Imbagħad isemmi wkoll jaċċenna hawnhekk għal problemi tal-bioetika li bdew jissemmew fil-bidu tad-disajnijiet li mbagħad żviluppaw iktar mill-millenju l-għam. Il-ħames impenji soċjali. Il-Knisja tħeġġeġ lil kull nisrani biex jaħdem għal ħelsien u l-promozzjoni tal-bniedem. Imqanqal minn xiex minn ġustizzja soċjali u minn imħabba evanġelika. Ix-xogħol għandu jitqies bħala servizz għall-bniedem mhux għam fih il-nifsu. Il-bniedem irid jagħmel mix-xogħol mezz biex ikun jista' jtejjeb is-sitwazzjoni tiegħu tal-oħrajn. L-edukazzjoni kattolika għandha tipprepara liż-żgħażagħ għal ħajja professjonali onesta u responsabbli. Il-volontarjat għandu jitwettaq b'responsabilità u b'awtonomija politika. M'għandniex inservu lill-partitika lil xi partit partikolari. Is-sitta impenji politiċi, il-lajċi nsara għandhom jieħdu sehem fil-ħajja pubblika biex iħarsu il-ġid komuni, il-ġustizzja u l-ugwaljanza. U jgħid żewġ prinċipji. L-impenn politiku għandu jkun imdawwal mill-Vanġelu u mill-prinċipji morali u soċjetà demokratika. Teħtieġ opinjoni pubblika ħilsa u responsabbli li huwa l-proċess demokratiku. Is-seba' u l-aħħar l-impenji internazzjonali. Il-Knisja tħeġġeġ lill-insara biex jaħdmu kontra kull forma ta' skjavitu u vjolenza. Tippromovi solidarjetà globali biex jinqeret il-faqar u tinqeret l-ignoranza.
jiddefendu għandhom l-insara ta' pajjiżna, speċjalment tad-djoċesi tagħna, drittijiet fundamentali tal-bniedem, id-dritt tal-ħajja, għall-edukazzjoni, għall-libertà, għall-partiċipazzjoni fil-ħajja pubblika. U fl-aħħar net jipproteġu l-ambjent u jħadnu żvilupp sostenibbli billi jiftakru li l-ħolqien u rigal talla li rridu nieħdu ħsibu. Konklużjoni. L-animazzjoni nisranija tas-soċjetà isejħa u missjoni li nġeddu d-dinja minn ġewwa billi naqdu il-fidi ma' kull aspett tal-ħajja. Ma nistax inkun bniedem talla u inkun iżolat mill-problemi u mill-isfidi tal-ħajja ta' madwarna. Permezz tad-disċerniment, il-kooperazzjoni, ix-xhieda, il-Knisja tfittex li tagħmel il-preżenza ta' Kristu ħajja fl-istorja tal-bniedem sabiex kull individwu, familja, nazzjon jimxu dejjem lejn it-tkomplija tal-bini tas-saltna talla. Isqof konvint mir-rwol u s-sem tal-lajċi. Id-dekret tal-Konċilju Vatikan II dwar l-appostolat tal-lajċi ta' arja friska u ħeġġa ġdida lill-aspirazzjonijiet ta' Dun Nikol, sew bħala saċerdot żagħżugħ impenjat fl-Għaqdiet Kattoliċi u sew wara bħala kappillan. Kienu aspirazzjonijiet li kien ilu josf qalbu u jarbel f'moħħu. Imbagħad mill-ewwel fl-1967 bħala isqof ta' Għawdex beda jwettaq riformi b'kuraġġ u determinazzjoni, imma dejjem bi prudenza. Ħoloq u organizza kommissjonijiet u uffiċċji li fihom saċerdoti u lajċi setgħu jaħdmu b'responsabbiltajiet diversi aktar flimkien, fl-oqsma kollha tal-Knisja. Fuq quddiem novità li baqgħet karatteristika tal-Episkopat tiegħu u minnha twildu tant inizjattivi il-Gdal, il-Kummissjoni Djoċesana għall-Appostolat tal-Lajċi. Nisqof Kawki emmen bisħieħ fl-appostolat tal-lajċi. Biex żgur il-Knisja f'Għawdex tkompli tiġġedded, sejjaħ it-tieni Sinodu Djoċesan li ras sem ta' bosta u bosta nsara. Il-lajċi għalhekk għall-ewwel darba ħassew li huma wkoll għandhom post fil-ħajja tal-Knisja. Kienu numerużi u regolari l-kongressi, rallies u konferenzi kif ukoll il-viżiti pastorali fil-parroċċi fejn dejred dejjem iżjed il-figura ta' isqof fi dialogu mal-poplu ta' Alla. L-istess waqt il-konverzazzjonijiet fuq prattikament kull suġġett mas-semmija fuq ir-radju tal-Knisja u oħrajn. Fil-Knisja f'Għawdex l-isqof Nikol fittex tassew li joħloq l-ispirtu ta' sinodalità fejn saċerdoti, reliġjużi u lajċi jaħdmu għal għan wieħed tal-glorja ta' Alla u tqaddis tal-irwieħ. Jiena se nipprova nġib qudiemkom kif l-isqof Nikol Kawki ittraduċa il-dokument tal-Konċilju Vatikan II, il-dokument dwar l-Apostolat tal-Lajċi, Apostolicam Auxpositate, kif ittraduċih fi gżiritna. Dan li ħanipprova nagħmel. Fi kważi 2000 sena ta' Kristjaneżmu, ebda konċilju ma kien iddedika dokument dwar il-lajċi fil-Knisja. U sa qabel il-Konċilju Vatikan II, is-sem tal-lajċi fil-Knisja kien kif kienu jgħidu l-Amerikani pay, pray and obey. U t-Taljani b'espressjoni tongue in cheek jgħidu l-Ingliżi kienu jgħidu pregi, pagi, e stajt zitto. X'aktarx f'pajjiżna l-kelma pej fis-sitwazzjoni ekonomika ta' pajjiżna. Din l-aforizma ma tantx kienet tot, imma tnel l-oħra kienu jgħoddu kejf illi pray and obey. Mhux ta' bxejn li l-Konċilju Vatikan II ħafna drabi laqmuh il-Konċilju tal-Lajċi għax ta' bilħaq id-dokument dwar l-Apostolat tal-Lajċi u l-akbar rigal u wird dejjemi ta' dan il-Konċilju. Mess l-isqof Nikol G. Kawki biex jressaq dan ir-rigal lill-poplu tal-Alla f'din id-djoċesi u jagħmlu konxju miżbuħija l-utilità u l-kobor tiegħu.
Aħna nistgħu dal-għodu nitkellmu, nelenkaw, nikkategorizzaw, it-twaqqajfu l-istrutturi ġodda ta' aġġornament li l-List of Nicole Cowkey ħoloq wieżen u rranka inizjattivi għall-apostolat tal-lajċi. Iżda dawn kienu biss mezzi spiritwali, liturġiċi, familjari, soċjali, organizzattivi, l-embidla fl-attitudnijiet tal-ħajja nisranija tal-lajċi f'din id-djoċesi skont il-linji tal-gwida tal-Konċilju. Biex tibda l-attitudni ixinej, trid iż-żmien, l-għaqal u l-investiment ta' sħieb. Imbagħad l-Ispiritu Santu jimmanovra minn wara l-kwinti. Sabiex narfu l-isfidi li kellu l-List of Nicole Cowkey fl-aġġornament proposta għall-lajċi, ippermettu li nagħti eżempju wieħed biss, iżda wieħed importanti. Il-maġġoranza kbira tal-Kottoliċi Ċejn kienu jattendu l-qudiesa kuljum jersqu bil-fidi għat 40. Min għandu l-età tiegħi jiftakar dan li ħanejt. Għat 40, għax is-sinifikat tal-kelma Ewkaristija kien għadu ftejt li xejn magħruf. Iżda fil-qudiesa kellhom mindset ta' spettaturi. Jekk mhux ukoll jaħsbu li l-kliem hu bil-Latin biex iżejt il-misteru. Għaliex il-Knisja fil-pjan fil-brackets, għaliex il-Knisja fil-pjan misterjuż ta' Alla twildet fid-diversità tal-lingwi narejt il-50. U imbagħad sa mill-aħħar tas-seklu 4, misteru kbir daqs tal-bidu, kibret u tferxet titkellem lingwa waħda l-Latin. Iċ-ċelebrant fil-qudiesa daru lejn il-fidili bil-kemm kien jinstema' ħlief mill-abbati li kienu kun jgħinu u li kienu kun tgħallem bl-amment u wet it-tweġibiet bil-Latin ukoll. Il-fidili ma kienux jitolbu l-maħfra fir-rit penitenzjali lanqas joffru lhom infushom lill-missier faqda ma' Kristu. Ix-xandir tal-kelma fil-qudiesa ma kienx mod importanza u kien tisma' min jgħid li jekk tilħaq il-konsagrazzjoni il-qudiesa todlok xorta. L-omelija fil-qudiesa tal-ħadd ma kienx issir u lanqas kienet mistennija. Il-kredu u l-missierna ma kienux jingħadu bil-ħenoli bħala komunità flimkien, iżda kulħadd jgħidu mar rasu u minn taħt il-sien. Din kienet is-sitwazzjoni ta' qabel List of Cowkey, ta' qabel il-Konċilju u l-List of Cowkey laħaq. Il-fideli kienu juru ġabra u qima fil-waqt tal-konsagrazzjoni u kienu jagħmlu ta' bil-ħaq li f'40 jirċievu li bentalla bil-ġisem, bid-dem, bil-ruħ u bid-divnità. Imma fil-ħinijiet l-oħra tal-qudiesa kienu jgħidu tal-personali, kultant ir-rużarju u kultant xi kurunella. Il-qudiesa kantata kienet evitata minn ħafna u n-nies kienet tfittex ix-xerdot li l-qudiesa jeħallisa fi kwarta. It-tluq il-barra dritt wara 40 kien epidemija. It-talb tagħhom personali u liturġiku il-fedili kienu indirizzaw lill-Alla, iżda mhux lill-Alla Trinità. Għalkemm bħala tfal kienu jkunu talbu dwar dan il-misteru fil-klassi tad-dottrina. Jien niftakar predikatur jgħid li l-Ispiritu Santu ma niddewx bih għax bil-kemm nafu li jeżisti. Dawn l-attitudnijiet u prassi ħtieġlu jbiddel List of Cowkey biex idaħħal fil-merħla tiegħu l-ispirtu u t-tagħlim tal-Konċilju Vatikan it-Tieni. Taħt id-direzzjoni u d-direttivi tiegħu il-membri tal-poplu Talla mod assidu u progressiv ma mewx spettaturi iżda bjew dieħu sehem u japprezzaw il-liturġija li bija l-aktar fis-sagrifiċċju tal-Ewkaristija isseħħ il-fidwa tagħna. Dan wettqu skont in-normi tal-Konċilju List of dan wettqu skont in-normi tal-Konċilju b'manjera li b'xi mod kienet torbot organikament mal-forma tal-liturġija ġa eżistenti. Hekk inżammet it-tradizzjoni tajba u nfetħet it-triq għal progress xieraq. It-twettiq ta' din il-forma biex il-fidili jieħdu sehem fil-liturġija b'ċelebrazzjoni sħiħa ħajja u komunitarja kienet u tibqa' il-karatteristika ewlija tal-Episkopat tal-List of Nicole Cowkey, il-liturġija ejlajn għall-apostolat tal-lajċi biex nieħu eżempju mill-kamp sportiv. Il-liturġija li tqan għall-adrenalina għall-apostolat. Madankollu, lanqas ma kien faċli għall-List of li jsib lajċi imħejja biżżejjed biex jidħlu għall-apostolat. Rridu niftakru li qabel il-Kunċilju għal daqstanza l-bidu tal-Episkopat tal-List of Nicole Cowkey. L-istrateġija kienet dejjem il-kleru jmexxi u l-lajċi jsegwu. Ukoll sa dak iż-żmien ma kienx hemm spiritwalità speċifika għall-lajċi.
L-ispiritualità tagħhom kienet tkun infassla fuq dik tas-saċerdoti. Kattoliku lajk kien ikun mekjus iktar spiritwali, aktar ma jkun jixbaħ lil qassejs jew patri, aktar ma jkun preta mankatu. L-isqof kellu programm ta' tħejjija għall-lajċej permezz ta' tagħlim f'kursijiet għall-ispirituali personali u ta' mozzjonijiet ta' leadership għall-lajċej. Mhux biss kien ifassal dawn il-kursijiet, iżda wkoll immankabilment kien jieħu sehem fihom hu stess. Kellu għajn għar-roklutaġġ. U dawk li kienu jidhru fihom ċertu kwalitajiet kien jinkoraġġihom u progressivament jagħtihom x'jagħmlu. It-tieni sinodu ta' Għawdex li rreferaw għalih kelliema ta' qabli, inżamm f'Ottubru 1992, iżda l-mixja sinodali kienet bdiet sa mis-72 kif intqal. Biex nagħti eżempju wieħed fil-bulletin li fih l-standing orders tas-sinodu ta' Jannar 1975, jiġifieri għax ġibda kien hemm bejn il-75 u 92, hemm imsemmija il-metodi ta' tmexxija għall-irtieri spiritwali ta' kategoriji differenti tal-lajċi fis-soċjetà, iż-żgħażagħ, il-lajċi impenjati, il-lajċi ta' ħajja ordinarja, membri tal-għaqdiet reliġjużi, il-miżżewġejn żgħażagħ, id-digrieti għall-għaqdiet, id-direġenti għall-għaqdiet u saħansitra tfal. Dawn kienu kollha korsijiet fl-irtieri. L-isqof Kawkej kellu post preferenzjali għat-tagħlim u għal kull min kien jgħallem, ried formazzjoni sistematika għal katakisti u in-service courses għall-għalliema tar-reġjun fl-iskejjel u ħoloq dar tal-pubblikazzjonijiet kif ġen semma Lumen Christi u dawk il-lajċi li kellhom id-don tal-kidba kienu jkunu mħeġġa jagħtu kontribut. Kien jipprevedi l-ħtieġa ta' inizjattiva ġdida u kien jafda fiduċja f'idejn il-lajċi. Hekk kien it-twaqqif tal-moviment tal-għalliema Kattoliċi f'Għawdex u snin li swun wara inkorpora moviment gradwati u professjonisti. Hekk kienet laqda ġurnalisti Għawċejn, hekk ukoll il-ftuħ ta' żewġ hostels għall-Għawċejn jaħdmu f'Malta. Kien dejjem jimbotta u jinkoraġġixxi u anki joħroġ il-flus u jagħmel biex dawn iseħħu u jafduhom f'dajn il-lajċi. Kellu fiduċja kbira. Din il-fiduċja tal-isqof fil-lajċi ma kellix biss l-iskop soċjali imma wkoll għaliex f'dawn l-inizjattivi u kien qiegħed joffri opportunità fejn il-lajċi Kattoliċi setgħu jagħmlu apostolat individwali fost sħabhom. Bdiet tinħass l-idea tas-sejħa lill-lajċi biex ikunu għaddisejn u twielet f'Għawdex il-moviment Pro Sanctitatem. it-tagħlim tiegħu l-isqof kien jisħaq fuq il-kuntatt personali li xandar l-Evanġelju u fuq il-ħidma tal-lajċi fl-għaqdiet biex janimaw il-postijiet u ċirkustanzi fejn il-Knisja ma tistax tkun il-milħ tal-art jekk mhux permess tagħhom. Fl-organizzazzjoni għall-apostolat tal-lajċi l-isqof Nikol Kawkej kien japplika wieħed mill-prinċipji li kultant kien jistqar. Il-baħar jekk jitqassam isir għadajjar. Għaldaqstant ħoloq netwerk ta' kunsilli, kumitati u kummissjonijiet biex jaħdmu f'teamwork sabiex il-ħidma tal-apostolat tinfirex u tkun iktar effikaċi. Meta kien jintabaħ li dan il-mutur pastorali f'xi taqsima kien joqsu żejt, kien jidħolu isewwi u idewwi. Kellu l-Kunsill Ġoċesan għall-apostolat tal-lajċi li semma l-KDLL bil-rappreżentanti tal-għaqdiet li kien jiltaqa' tal-inqas darba fix-xahar biex josserva l-andament tal-għaqdiet fil-parroċċi. Jistudja l-isfidi pastorali, joffri soluzzjonijiet u jħejji programmi jiddiskuti inizjattivi. Kellu mbagħad ukoll il-Kunsill Pastorali. Imbagħad dan bis-sem tal-lajċi kien iwessa l-konsultazzjoni u l-kollaborazzjoni. F'kull parroċċa kienu obbligatorji il-kunsilli parrokkjali biex iħossu l-polz u l-ħtiġijiet tal-parroċċjani. L-ismijiet tal-membri tal-kunsill parrokkjali kienu jkunu pubblikati għal 3 xhur fuq il-notice board. Fil-parroċċa kienu organizzati wkoll kumitati, wieħed tad-dottrina, ieħor tal-liturġija u ieħor tal-promozzjoni umana. Kull kappillan kien jieħu ħsieb biex ikun hemm grupp tal-vokazzjonijiet u l-insara kollha kienu msejħa biex jinkoraġġixxu l-vokazzjonijiet għall-istituti sekolari u għall-apostolat tal-lajċi f'art tal-missjoni. Mal-għaqdiet kattoliċi tradizzjonali, l-Azzjoni Kattolika, l-Legion of Mary, l-Leġjun ta' Marija, is-Soċjetà Dottrina Mużew, il-Movimentazzjoni Soċjali li Dun Nikol kien imexxa qabel inħatar isqof, issaħħu f'Għawdex movimenti oħra. Iż-żgħażagħ ħaddiema nsara
il-moviment ta' Kana, u daħlu oħrajn, il-moviment pro Sanctitate, il-moviment neokatekumenali. L-oratori Don Bosco, taħt it-tmexxija dioċesana, wara li telqu s-Salezjani, kellu snejn ta' deb għad tixrejt ta' kultura nasranija fost it-tfal u żgħażagħ Ħawċejn. Fis-snejn tal-Episkopat tal-Isqof Kawki, il-lajċi Ħawċejn li f'xuħut minnhom medijejn f'xi fanatizmi porilej, resqu lejn il-Knisja u bdew jipparċipaw bil-qalb fil-liturġija, fl-apostolatu, fl-amministrazzjoni. U dan jotta l-irġiel u n-nisa, letturi, animaturi, ministri straordinari tal-Ewkaristija. Kanna l-ewwel darba nisa jaħdmu fl-uffiċċji parrokjali. Mara fit-tmexxija ta' Darġu f'Spedobonu u mara kap tal-iskola sekundarja tal-Knisja għal-bniet. F'din id-djoċesi tagħna ma kienx iżjed il-Knisja pay and obey, imma kienet saret Knisja pay, participate and belong. Knisja kif xtaqqa tkun il-konċilju. Felu il-50 anniversarju mill-ordonazzjoni saċerdotali tal-Isqof Kawki, il-Papa San Ġwan Pawlu II kien batlu ittra fejn feraħlu għall-impenn tiegħu biex jippromuovi l-għaqdiet Kattoliċi, għat-twaqqif ta' uffiċċji għal ħtiġijiet pastorali u għal-ħeġġa li kellu għal ħidmiet minn gruppi organizzati tal-lajċi. F'wieħed mill-aħħar diskorsi tiegħu, l-Isqof Nikol Kaw ħares lura bi gratitudni espressa bi kliem ħireġ mill-qalb. Kien qal hekk: infisser ir-rat ta' ħajr tiegħi għal ġejt spiritwali li jinkiseb permezz tal-apostolat tal-lajċi u nħeġġet lill-insara kollha biex dejjem iżidu żjelu tagħhom biex jaħdmu bla qiegħda fil-qasam tal-mulej. Ringrazzjakom. Is-saċerdot u tħejjija s-saċerdozju x'bidliet ġab l-Isqof Kawki. Bħala raj għaref u għaqli, l-Isqof Nikol Kawki fem li ma setax wettaq il-proġett tant importanti tal-formazzjoni tal-poplu ta' Alla jekk qabel xejn ma jkollux kleru ffurmat tajjeb. Mill-ewwel iffoka ħidmietu fuq is-seminarju li tant kien għal qalbu li jażlu bħala d-dar permanenti tiegħu fejn baqa' jgħix sa ma miet. Għalhekk malli ħar riedni ta' djoċesi fideh u beda minnu fih bil-formazzjoni u l-aġġornament tal-kleru fl-ispirtu konċiljari. F'Ġunju 1969 wettaq sensiela ta' riformi fl-amministrazzjoni tas-Seminarju Maġġuri, fosthom dik li reġa' sejjaħ lill-Ġiżwiti fit-tmexxija. F'April 1994 kiseb mingħand il-Kongregazzjoni għall-Edukazzjoni Kattolika l-affiljazzjoni tal-istess seminarju mal-Università Pontifiċja ta' San Tumas ta' Aquinu f'Ruma, l-Angelicum, ħalli hekk jiżgura li l-livell tal-formazzjoni teoloġika f'din l-istituzzjoni ikun tassew għoli. L-Isqof ried li jifforma l-karattru sħiħ tas-saċerdoti ta' għada u għaldaqstant introduċa b'suċċess esperjenzi għas-seminaristi u saċerdoti novelli biex jistudjaw u jagħmlu pastorali barra minn Malta. Wara żjara apostolika tal-Isqof Skoċċiż Vincent Logan fis-Seminarju Maġġuri, l-Isqof Kawki, bl-għajnuna tar-rettur Dun Anton Tewma, illum Isqof ta' Għawdex, kompla jwettaq l-aġġornament meħtieġ. Dejjem żamm quddiem għajnejh il-kattoliċità tal-Knisja u għex il-massima "The world is my parish". Tant li mhux biss inkoraġġixxa x-xewqa ta' saċerdoti ġodda li jmorru l-missjoni, imma ħeġġeġ fil-kleru għawċi spirtu awtentiku ta' missjonarjetà li biżmien ħalla frott kotran. Sabiex iżomm lis-saċerdoti ta' djoċesi interessati u aġġornati, kien jibgħatilhom eżortazzjonijiet regolari sa mis-sena 1974 permezz tal-fuljett mensili Ad Klerum, flimkien ma' sussidji u kodba fuq bosta temi u jorganizza għalihom konferenzi, irtiri spiritwali u laqgħat ta' aġġornament. Ta' bilħaq li grazzi għall-imħabba tal-Isqof Kawki lejn is-saċerdoti, illum il-Knisja f'Għawdex għandha kleru li bih tista' tiftaħar.
Ewwel nett nixtieq verament nirringrazzja l-Fondazzjoni Ħajja Fawdex ta' din l-inizjattiva sabiħa u għandi suġġeriment li nixtieq li teħduh bis-serjetà. Jekk intom il-ħamsa li hawnhekk flimkien ma' Father Michael Gallia li qiegħed hemmhekk u flimkien ma' Ġemma li għadha ħajja aqbdu iġbru malajr ħafna tifkiriet, rikordi ta' l-eċċellenza tiegħu Monsignor Sofkawki u jkitbuhom nisduhom fi ktieb fis-storja. U sintendi chapter ta' ċajt, jinstani li ħatejt xi ħafna ċajt minn dak li kont tisma' minn għand Sofkawki u li inti rrepetejt ġifieri fid-diskors tiegħek. Mela mhux is-soltu niktieb u mhux is-soltu naqra kif tafu, ma illum ktiebt u ħanaqra. Forsi anke wkoll biex m'għandhomx. Għal 10 snin sħaħ dawk li kont hemm jien kuljum l-istess diska. Għat-8 nisma' l-bib iħabbat, kif qal Father Renato, u l-leħen barietnu ta' Renato. Imbagħad wara ftejt il-bib jerġa' jingħalaq u waqt li nisma' tgedwejt jispikka il-ħoss tal-papoċċ tiegħu iħokk mal-madum illustrat tal-kurutur tas-seminarju. Jew aħjar il-kurutur tal-isqof kif konna nsibuh. Illustrat mill-passi tal-ħafna nies li għaddew matul is-sekli. U mbagħad kull filgħodu wara 10 snin sħaħ nisma' Bonġurettur. Diska ta' kull filgħodu li kienet tirrepeti ruħha għal ħejn tas-sija, is-sija u nofs, is-satejn u xi drabi anki 3, kif qal Father Renato. Huma u deħli lura mill-Kurja. Għal-ħabta ta' nofsinhar għal snin twal nisma' it-tqaħqiegħa ta' Dun Ġusepp Bajjada. U mbagħad iħabbat fuq il-bieb tas-soru u jgħajjat tal-isqof li kuljum kien jitla' bit-tilar tal-ikel li kien iġib mingħand is-soru u kif qal Renato fl-aħħar snin tiegħu kont tisma' id-daqqa tat-tilar mal-mejda għax Dun Ġusepp kien ikun ejja tiela t-taraċ. L-Isqofkawki dejjem kien l-ikel kiesaħ. Li f'dawk id-drabi li kien jikol magħna f'xikla tal-festi, il-Kunċizzjoni, San Ġusepp, l-ikla tal-miliet, jew tal-aħħar tas-sena skolastika. U kien ikollu dejjem jistenna l-ikel jibret għax kien jgħid li jkun jaħraq. Dawk l-10 snin li għamilt miegħu kienu ftit mis-snejn li għamilt jien bħala l-aħħar rettur, l-aħħar wieħed minn 8 li magħhom għex u li magħhom ħadem l-Isqofkawki. L-Isqofkawki kien iħobb tant is-seminarju li jażlu bħala daru, il-post tal-abitazzjoni tiegħu. Imma l-imħabba tal-Isqofkawki lejn is-seminarju kienet wisq akbar mir-rabta mal-post. Kien l-Isqofkawki li sa mill-bidu tal-episkopat tiegħu, issa skużawni se nirrepeti xi affarijiet li diġà smajtu, fl-1970 sejjaħ lill-Ġiżwiti biex jerġgħu jkunu huma l-protagonisti tal-formazzjoni tas-saċerdoti Awċejn futuri. Il-Ġiżwiti kienu diġà responsabbli mill-formazzjoni tas-seminaristi mill-1866 meta twaqqaf is-seminarju sentejn wara twaqqif tad-djoċesi sa l-1909. L-Isqofkawki ħaħsib jibgħat saċerdoti żgħażagħ biex jiddedikaw l-ewwel snin tas-saċerdozju għall-istudju. B'tali mod li s-seminarju tagħna seta' jkun attrezzat bi professuri preparati fl-aħjar universitajiet pontifiċi f'Ruma. Ma ninsewx li kien iż-żmien tal-entużjażmu tal-Konċilju u żmien ta' fjoritura teoloġika importanti għalhekk kien meħtieġ li l-professuri l-ġodda tas-seminarju ikunu preparati skont dan ir-riħ ġdejd tal-Ispirtu ta' Alla permezz tal-Konċilju. Hekk b'rispett kbir lejn il-professuri ta' qabel li ħafna minnhom kien jgħallmu b'sagrifiċċju diversi materji filosofiċi u teoloġiċi bil-lingwa Latina. Il-professuri l-ġodda waslu fis-seminarju b'tagħlim frisk ma' ġewn filosofija moderna b'attenzjoni kbira għall-iskrittura u għat-tagħlim tal-istess Konċilju Vatikan. Hekk iffurmaw ruħhom l-ewwel professuri tas-seminarju skont il-Konċilju: Dun Ġusepp Sultanaċini, Dun Anton Borċ, Dun Salvgrima,
dun Laurenzi Berras, dun Mario Kassar, dun George Borch u ħafna oħrajn li ġew warajhom. Ma' din l-inizjattiva rridu napprezzaw il-viżjoni tal-Isqof Kawki li jħeġġeġ lis-saċerdoti l-ġodda u ċejn biex joffru l-ewwel snin tal-Ministeru Saċerdotali tagħhom f'artijiet oħra bħala missjonarji mhux biss fl-Ewropa imma wkoll fl-Amerika u fl-Amerika Latina. L-istess saċerdoti li kienu jiġu minn barra minn Malta, preparati fid-diversi universitajiet tal-Ewropa, mo speċjali l-Italja, kienu jiservu ta' stimolu u ta' attrazzjoni għal dawk li kienu għadhom studenti fis-seminarju. U dik li kienet inizjattiva importanti biex is-seminarju seta' jopera biż-żmien saret konswetudni, drawwa, anzi kważi dmejr li s-saċerdoti kollha għaw ċejn ikomplu l-istudji tagħhom f'universitajiet barra minn Malta li llum għandna iktar minn 95% tas-saċerdoti tagħna li għandhom speċjalizzazzjoni fix-xjenzi umani, filosofiċi jew teoloġiċi u numru kbir minnhom għandhom id-dottorat. Kien il-moħħ miftuħ tal-Isqof Kawki wara l-idea tas-sena barra fil-kors tal-formazzjoni tas-seminaristi. Għawdex ma kienx miftuħ u espost tal-kurrenti tad-dinja bħalma illum. Għalhekk kienet idea tas-sewaq lija li s-seminaristi f'nofs il-kors tal-formazzjoni tagħhom kienu jmorru għal sena sħiħa il-barra minn pajjiżna dakinhar preferibilment biex jagħmlu xogħol manwali, xogħol tal-idejn. Kienet intuizzjoni tas-sewaq lija li kienet isservi mhux biss biex is-seminarista jinfetaħ għal esperjenzi oħra li ma kienx għadu għamel f'ħajtu, imma wkoll kienet okkażjoni serja biex is-seminarista jagħmel discerniment dwar l-awtentiċità tal-vokazzjoni tiegħu. Ukoll għal dawk li kienu jiddeċidu li jieħdu triq tas-saċerdozju kienet okkażjoni li tlaqqahom mad-dinja tax-xogħol u tiffurmahom iktar fl-umanità tagħhom. Kienet sagrosanta il-laqgħa ta' darba fix-xahar tal-bord tas-seminarju. L-Isqof kien ikun dejjem preżenti u jagħti s-sem attiv tiegħu waqt id-diskussjonijiet li kienu jsiru kemm dwar il-kandidati għas-saċerdozju kif ukoll dwar il-formazzjoni li tingħatalhom. Kellu stima kbira għax-xogħol li kien isir mill-formators tas-seminarju, jiġifieri mir-rettur, mill-viċi rettur, id-direttur spiritwali u l-counselor. Kultant kien jirrabja ftejt meta skontu kont nagħti importanza żejda lill-psikologu u fuq hekk ġieli ddiskutejna kultant anki bl-ikraħ. Imma għalija kienet ċara daqs il-kristall fl-aħħar mill-aħħar l-aħħar kelma kienet dejjem tkun tiegħu. Kienet ukoll sagrosanta l-laqgħa ta' darba fix-xahar li kien jixtieq jagħmel lis-seminaristi fil-kappella. Ħafna drabi kien jagħmilha filgħodu qabel jew wara li jqaddes fil-kappella li konna ngħidula ta' fuq jew il-kappella tal-Isqof. Għax kien iqaddis fiha hu. Ġieli mingħajr ma nindunaw konna nidħlu fuqu waqt li jkun iqaddes waħdu. Rispett kbir lejn il-ħwejjeġ qaddisa. Ima, skużawni ma taqbad l-emozzjoni verament. Ima u devozzjoni kbira anke fil-mod ta' kif kien jilbes l-abiti sagri kollha. Kien jilbes kollox anke meta jqaddis waħdu. U fil-ġesti tal-qudiesa li kien jagħmel bil-kalma bħalli kieku qudiemu hemm knisja ppakkjata bin-nies. Ir-rabbini lowt jgħidu illi Alla lil kull bniedem jipprovdilu 5 missirijiet daqs kemm huma l-kotba tal-Pentatewku għax jgħinuh jikber u jilħaq il-maturità tiegħu. B'umiltà nista' ngħid li wara missieri u Fader Arter Vella, ħafna minnkom ta' fuq, li fuq kollox kien ħabib kbir tal-Isqof Kawki, it-tielet missier tiegħi kienu mhux biss minn idejh irċivejt id-don tal-ordinazzjoni u bħali ħafna oħrajn, imma wkoll għax dawk is-snejn li konna ġirien bib ma bib fis-seminarju għallimni ħafna. Għallimni dak il-ftejt tajjeb li naf nagħmel illum bħala suċċessur indent tiegħu u ta' personaġġ bħalma hu l-Kardinal Mario Grech. Aktar minn qatt qabel l-Isqof Kawki jiġi f'moħħi ta' spiss u sekwejt niftakar fid-diskursati li konna nagħmlu fl-uffiċċju fis-seminarju meta kien ikollu kwarta kwiet jew dieħel u ħireġ
minn xi laqa jew minn xi raħal fejn kellu xi impenn. Meta wara 8 snin rettur, għamilt 10 snin rettur is-seminarju, meta wara 8 snin kont ngħidlu issa wasal iż-żmien li nitlaq għax li tkun rettur teħodlok ħafna enerġija. Kien jgħidli żewġ affarijiet. L-ewwel kien jgħidli issa meta l-Papa jaċċetta r-riżenja tiegħi, jien naċċetta r-riżenja tiegħek. U fl-aħħar konna sibna kompromess. Żgur li qatt ma kont se nweġġgħu, jiġifieri ngħidlu ħanitlaq għalkemm kont verament xtaqt li inħalli il-missjoni tiegħi ta' rettur. Fl-aħħar konna sibna kompromess li jien nibatlu minn qabel it-trej ta' riżenja u ma jagħtix kasom imma diġà jkunu hemm Malta warajh biex ta' warajh isibhom lesti ħalli jien ma jkollix il-problema li nerġa' nibda biex nitlaq. U kien jgħidli wkoll l-oħra li kien jgħidli titlobx li taħrab mix-xogħol għax is-soltu jiġri li aktar ma tipprova taħrab mix-xogħol aktar tinqabad ġo fih. Din il-frażi għadni niftakar fija kull meta mmur il-katedral. U nipprova nieqaf fil-bib iż-żgħir tas-sagristija ta' ġewwa li jiġi faċċata tal-qabar tiegħu. Naf li mhux hemm. Imma li jaqis niltqajt miegħu meta mmur hemmhekk. U nħares lejn il-post tal-mistrieħ tiegħu. Is-sinjal tal-ħajja ta' dejjem li tant tistħoqlu. U dak il-ħin nitolbu għad-djoċesi, għas-saċerdoti, għall-insara li jipprattikaw, għal dawk li ma jipprattikawx, għall-awċejn u l-barranin kollha li jgħixu magħna. Nixtieq intemm dan il-ftit kliem b'kelma waħda, grazzi mulej li bat għaddej hekk intelligenti, nixtieq li toħroġ dan il-fatt. Nisqof Kawki kien bniedem intelligentissimu. Naħseb li ftejt kellna fawdex. Ma ħarġ biżżejjed inħoss dan il-fatt ma ħarġ biżżejjed. Intelligentissimu, umilta kbira. Tant kien intelligenti li kien jibża. Il-biża li kellu ma kienx biża li ġej mit-timidezza, imma biża li ġej mill-intelligenza. Dan nista' ngħidu jien. Tant kien jipprevedi, tant kien jaħseb, tant moħħu kien jiġri, tant kien intelligenti. Umli u previdenti. Grazzi Eċċellenza ta' kull ma għamilt ma' Għawdex u ma' l-Awċejn. Qabel xejn nixtieq fissem il-President tal-Fondazzjoni għax huwa wieħed mill-kelliema nirringrazzja lilkom kollha li samtu magħna mhux interventi tal-ktieb imma l-ħajja tagħkom għall-Isqof Kawki. F'dan il-mument nixtiequ li noħorġu frott ukoll minn din il-konferenza. L-Isqof semma ċ-ċajt aħna l-ħafna minna l-aspett ċajtier tal-Isqof Kawki umoristiku, imma umoristiku bis-sens. Ja waħda mill-affarijiet li jibqgħu l-aktar f'qalbna. U la semmieħ dar pubblikatriċi xi snin ilu kienet diġà avviċinatna biex nagħmlu ktieb iċ-ċajt tal-Isqof Kawki. U niftakar nitkellem ma' Dunedi u ma' Renato, qalu li l-unika diffikultà mhux li m'hemmx ċajt, imma li altru tisimgħu minn għandu u altru taqrah. Forsi dik li żammitna s'issa, imma nittamaw illi naslu wkoll għal dak il-ktieb. Intant bħala frott ta' din il-konferenza xtaqna illi noffru xi ħaġa bħala fondazzjoni fuq żewġ binarji. L-ewwel net pubblikazzjoni. Il-Fondazzjoni l-Ħajja Fawdex twaqfet prinċipalment biex tikkonserva dak illi jiġi pubblikat fir-rivista l-Ħajja Fawdex u toħloq arkivju tar-rivista. Għal daqstant ħsibna li bħala tifkira ta' dan il-15 anniversarju niġbru fi ktieb l-artikli kollha illi deru minn meta l-Isqof Kawki ħallina 15-il sena ilu sal-lum b'apprezzament tiegħu. Dan qed nagħmluh grazzi għall-għajnuna ta' diversi, insemmi l-Kunsill Lokali tal-Arb illi offra l-għajnuna tiegħu, insemmi l-Arċidjoċesi ta' Malta, l-Arċisqof għandu ħafna rispett lejn l-Isqof Kawki u offra wkoll donazzjoni sabiħa u ovvjament anki id-djoċesi tagħna fil-persuna tal-Isqof Anton. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil Anthony Grek, wieħed mill-membri tal-Fondazzjoni, illi diżinteressatament ħassib il-preparazzjoni u s-setting ta' dan il-ktieb.
Iva, nixtieq ukoll nirringrazzja, thank you li tfakruni, il-żewġ entitajiet oħra, l-APS Bank, kif ukoll ma nafx x'ħanida sewwa, NDSF, jew NDFS, insomma, Daniel Borch, jikkorreġini, tal-għajnuna tagħhom biex stajna ntellew din il-konferenza. Grazzi ħafna. Se ngħaddu it-tieni ħaġa li ħanejda wara, ma l-ewwel ħanagħmlu preżentazzjonijiet. Nixtiequ ngħaddu l-ewwel kopji ta' dan il-ktieb, qabel xejn lill-isqof, Anton. L-arċipit tal-parroċċa tal-Arp nirringrazzjah ukoll tal-għajnuna kbira li tawna anke biex stajna nagħmlu l-konferenza. Ovvjament is-sindku tal-Kunsill Lokali tal-Arp li wkoll għenuna mhux fil-ktieb biss imma fl-attività. U ovvjament il-kelliema tagħna. Steve? Dur Renat, mhux ħanqgħod inqajjimhom. It-tieni frott ta' din il-konferenza inkomplu ngħinu anki fil-ġbir tal-materjal dwar l-Isqof Kawki hija stedina pubblika li nixtiequ nniedu llum f'isem id-djoċesi biex min għandu materjal, diġà smajnija din it-talba ma ħankomplu nenfasizzaw fuqha, min għandu xi materjal li jixtieq jaqsam dwar l-Isqof Kawki jgħaddih lid-djoċesi tagħna. Il-fondazzjoni taġixxi naturalment f'isem id-djoċesi imma il-materjal kollu biex imur fl-Arkivju Djoċesan propju fejn hemm il-parti dedikata lill-Isqof Nikol Giuseppi Kawki. Dan biex xewqa wkoll u l-iskop prinċipali ta' dan il-ktieb huwa dan fil-fatt illi għad tinkiteb biografija xjentifika kif imiss dwar l-Isqof Kawki kif diġà hemm dwar isfijiet oħrajn anki li ħarġu kodba dwar isfijiet oħrajn u allura nħossu li għandu jkun hawn ukoll biografija uffiċjali tiegħu. Forsi dan għad isir blajnuna ta' ħafna. Grazzi ħafna. Naraw il-filmat. Kienet idea tajba tal-Fondazzjoni l-Ħajja Fawdex illi tfakkar il-15 sena mill-mewt tal-isqof maħbub tagħna Monsignor Nikol Giuseppi Kawki. Il-Fondazzjoni għamleta permezz ta' diversi attivitajiet fosthom is-seminar li ġie organizzat dwaru u għalhekk nixtiequ li dan ma nieqfux hawn imma nkomplu billi nieħdu inizjattivi oħrajn. Kif nistgħu nagħmlu dan? Se nippruvaw nagħmlu dan billi permezz tal-Fondazzjoni l-Ħajja Fawdex se nippruvaw niġbru materjal kemm nistgħu, materjal miktub, anekdoti, stejjer, esperjenzi, dak kollu li għandu x'jaqsam ma' dan il-personaġġ biex nibdew ħalli insawru biografija tajba ta' dan il-personaġġ. Noħolqu arkivju fejn il-ġenerazzjoni li ġejja kun tista' tistudja il-kitbiet tiegħu. Hemm kitbiet li huma stampati, hemm kitbiet li għadhom manuskritti. Nixtiequ li jew fl-arkivju tal-Kurja jew f'arkivju importanti għalih nżommu u nħarsu dan il-materjal kollu. Però jiddependi minn kull wieħed u waħda minna. Daw kollha li għandhom esperjenzi li jixtiequ jikbuhom, li jixtiequ jiġu reġistrati permezz ta' filmati, permezz ta' video, jikkuntattjaw lill-Fondazzjoni l-Ħajja Fawdex ħalli ma jkunux biżżejjed il-monumenti li waqqafna fġieħ dan il-personaġġ li kien tant popolari għalina u għal ta' żmienna. Imma nżommuh ħaj u nżommuh ukoll ta' ispirazzjoni għal ħsibijiet tagħna tal-futur dik li mħabba li hu nislinna għal maħbuba Djoċesi Fawdex. Thank you for that lovely intervention to the Bishop. It was warm, it was personal, it was very profound. He would have been very happy. One thing I distinctly remember Nikol Kawki saying to me is that people would forget him when he's gone. He didn't think that time would continue, memories would continue.
So from that perspective, I wish he could have been here today. He might be a little embarrassed by the praise, but there is also no doubt that quietly, because he had difficulty expressing emotion, he would actually be very grateful and I think very proud. Also, unfortunately, due to health reasons, his family are a bit too old and a bit too frail to attend events like this, but I did go and see his younger sister, Gemma, just before coming here, as I've done many times. And on behalf of the family, I would like to say thank you to everyone for being here. I know they are aware of it and they are very, very grateful. And also I'd like to thank all the organizers for having the vision, foresight and initiative to put a wonderful event like this together 15 years after he passed away, which will actually be a week today. Mine is a personal perspective. I didn't work with Nico Kauki, but I did get to know him very well in the last 10 years of his life. To explain what struck me most about the man, I need to go back to the first time I met him. It was at the Gozo Kuria in the year 2000. A married couple from Gozo had made international headlines after giving birth to Siamese twins in the UK. There was a huge ethical debate around the world. It was literally world news on this subject, over whether they should be separated, how they should be separated, should they not be separated. And the Bishop of Gozo, given he was from their home country, was obviously dragged into it. I was at the Times of Malta at the time, and I hadn't been there very long. And I kept pestering the Gozo Courier for an interview. The answer was consistently no. Eventually, after I pestered them a lot, he relented. We had never met. And when the interview actually took place, I tried to be as hard-hitting as I could possibly be in the style that I was accustomed to. And he was very stern at first. But after about 15 minutes, he told the first funny story during the interview. And then he told another one. And then he told another one. And I was sitting there thinking, I'm trying to hit this guy as hard as I can, and all he's doing is he's beginning to enjoy this. And as an interviewer, believe me, it's not the thing that you want to be experiencing. But more importantly, when the interview ended, he made a decision in that hour or so that we spent together. And he said, please turn off the recorder. And I did. And he said, look, let me level with you. I've lost contact with this couple. I don't know what's going on with them. You're in a position where you might be able to find out. Please, whatever you're going to find out about them, can you please let me know? Because I'm very worried about their welfare. So beyond all the moral debates, what really concerned them was their personal plight. He gave me his telephone number to his room at the seminary and urged me to visit him any time I was in Gozo. And I said to him, if you invite me, I'll come. And he said, no, you have an open invitation. As I got to know him better, I realized he was a very private man. Perhaps it was the boy from in him. He was shy and wary that familiarity, I think, may breed contempt. It took 2 years of knowing him before I actually went into his rooms at the seminary. And this only happened after I'd been on a trip with him that was a very life-changing experience to Brazil, where he visited a number of Gozotan priests, including Father Jimmy over there. And I got the opportunity to spend many hours and minutes in his company. On reflection, I came to realize that his legendary sense of humor, which people have mentioned today, was really one of his greatest weapons. He could use it to light up a room or a dinner table and entertain people, but he also used it as a shield, to steer people away from topics he did not wish to discuss. He had a certain disdain for the Roman Curia, though in the early 70s he became very good friends with Albini Luciani, who, as people obviously know,
ended up becoming Pope John Paul I. They made friends after Nicole Kauke was smoking cigars, and Luciani came out and said, those cigars remind me of my father because he used to smoke the same cigars. So during the synod, which some people have recalled can be a very boring experience, these two made friends, and who knows what might have happened to Nicole Kauke had Luciani been Pope for longer than 33 days. He also had a healthy suspicion of politicians. When they tried to engage him, he'd take them for a walk around the garden and make sure they were laughing at the end, but the subject they wished to engage him with was not be touched. I interviewed him many, many times, and it was always a bit difficult to try and separate the personal relationship from a professional one. But I knew he was about to deflect a question from me the moment I saw him chuckle just before he answered. Yet Nicole Kauke was passionate about communication. During our trip to Brazil, I asked him to write a monthly article for the Times of Malta, and he did so very diligently. I once told him, people came up to me once and said, because I was at the Times of Malta, you're obviously ghostwriting them for him, which I wasn't. And I decided to tell him this. He barely responded. A week later, he returns to me with an article on the technicalities of sacred music. He said, here, now go and ask them if they think that you wrote that for me too. He was an authoritative character, but at the same time very unassuming, as the bishop alluded to. I remember his repressed excitement when he told me I'd be starting a monthly Gozo supplement to accompany the Times of Malta. He dug up old editorials from El Hayya Faudesh, which dated back to the late 60s, for me to go through and see what the issues were back then, not that many of them had changed. But instead of giving me any verbal advice, because he always liked to hold himself back, he decided to write me a very formal letter with some suggestions. But he started off this letter, I know that I am carrying coals to Newcastle, which means, for anyone that's not familiar with that expression, I'm not going to presume to tell you what I think you already know. But that was the humility in Nicole Kauke. Only once do I recall that he took issue with something I had written, and it was an editorial in the Sunday Times about the former Chief Justice Noel Arrigo, who'd just been imprisoned after being convicted of corrupt practices some years earlier. He told me he didn't like it. And I said, okay, what's wrong with it? I was actually quite proud of it. He said, you kicked him when he was down, and you should never kick people when they're down. That was Bishop Nicole, I think, in his absolute essence. As he described himself, the defender of lost causes, the promoter of the underdog. He prayed for Saddam Hussein the night before he was hanged. He made me reflect on that comment, and I found myself repeating it to others ever since. The respect for our professional boundaries, me the journalist, him the bishop or the bishop emeritus, remained mutual. When the time came for him to resign as Bishop of Gozo, he never told me who he listed as potential successors. I never expected him to. But when I learned who his successor was before he did, I didn't tell him either. I published the story in the Times of Malta, and he would be reading it along with all the other readers. He never questioned that. But he did tell me when the news became public, he did ask me, but how are you so sure? One of the greatest privileges in my life were the regular walks we took together, an idea born in Brazil after the weighing scales broke the sad news to him that he weighed 119 kilos. Not only did those walks, which took place at least on a weekly basis, provide him with exercise, but more interestingly for him, they gave him the chance to revisit places of his youth, like the Zdiri Road just down from here over there near Tapino, where he came across a prankster pretending to be the voice of the Holy Mary, and the cave in Dueira,
in the Port El Kbir, as they call it, where he used to go and sort of hide to read books as a child. Unbeknown to me, he'd been looking for a walking companion for a very, very long time. So much so that his late sister Teresina, who sadly passed away a year and a half ago, was very happy one day to announce to him that she'd found him a man to go walking with. And if you forgive my Maltese, his reply was, "Jek sibt raġel żommu int." He wasn't very enthused. He always seemed to have a witty comeback, as various people have alluded to. And when various people, including me, were trying to persuade him to move from his very Spartan accommodation at the seminary to the much more comfortable surroundings of Tachaula, where he visited on a very regular basis and loved, someone had remarked to him in my presence, "Mur Tachaula emil ġenna tal-art." To which he replied instantly, "Jien m'għandix bżonn il-ġenna tal-art, għax għandi l-ġemma tal-arb," referring to his sister, who lives a few doors away. I remember thinking to myself on hearing things like that, and it was very common with him that he'd retort like that, "Life isn't fair, the man's just too good." He was undone once, as Renato alluded to, but didn't give any details about, by a child of all people, because he liked to tease children with the question, "Intoħlom bil-kulur, jew bil-black and white?" Until one day a boy replied to him, "Jien noħlom kif toħlom int." To which this rendered Bishop Nicol absolutely speechless. And a priest who was next to him said to him, "Huda masa għajki, jelek tistidina." He knew, as Bishop Anton alluded to, he knew he was bright. He didn't have any false humility there. But he never flaunted it. And this enabled him to be able to explain the most difficult concepts in the language of a farmer, because he had no ego or inferiority complex that would prevent him from doing that. He also kept his humility very private. One time when he was supposedly going to move from the seminary to Tachaula, I took on the task of supposedly clearing out his room. I came across once a booklet that had people's names on it and amounts of money next to them. A few had ticks beside them, but the majority did not. And when he came back into the room, I showed it to him and I said, what is this? And he said, "Those are the people I personally lent money to." He says, "The ones with ticks are the ones that paid me back, but the ones that no ticks never paid me back." He was also authentic. Bishop Nicol lived simply and led by example. In this process, sorry, I got lost. He was also gifted with the art of self-deprecation. He would joke about many things, but he wouldn't spare himself. Something he liked to say, given his weight, was, "Fejn tpoġġi hawn u x'impoġġi għandi." If he lost his temper, he felt bad about it and would apologize, even when you wouldn't think that there was a need. I once accompanied him to Mdina, and he was anxious to visit the grave of Archbishop Michael Gonzi, who he'd had some interactions and clashes with, especially in the early days of his bishopric. He went into the cathedral by himself, emerged 10 minutes later, and I said, why did you go in? He said, "I wanted to apologize to him for all the trouble I had caused him." Which brings me finally to Archbishop Giuseppe Meccia, because I believe no discussion about Nicol Cauchi can be complete without mentioning his long-standing counterpart. They grew up in the church together. They weathered very difficult storms side by side. And yes, they had their differences along the way about many, many things.
including this incident that somebody alluded to when Mechia presented him with an ultimatum because he was always turning up late for his lessons at the seminary. You're either going to be a parish priest of Fontana or you're going to teach at the seminary. Nicole, the teacher in Nicole, chose the seminary over being parish priest. Kauki was undoubtedly the more outspoken of the two, yet he never sought to upstage his counterpart. "I'm the backbencher," he would say whenever I complained to him that because of Mechia's reticence, the church was not speaking out enough in the media. But Bishop Nicole had a final message for me. During the 3 weeks or so that were his last days and that he spent in hospital, Archbishop Mechia visited him at least twice a day without fail on an absolute daily basis, often in my presence, always offering encouraging words. One day, quite late and just a few days before he died, Mechia left the room. And Nicol Kauki turned to me and he said, "See, you were wrong about Mechia," because I was always a bit critical. I didn't really have a reply to him that day, but what I did come to realize was that even at that stage, what mattered most to Nicol Kauki, even in his state, were reconciliation and harmony. They mattered very deeply to him. Thank you. We overran a little bit, but we'd like to give a few minutes to give people the opportunity to ask a question of any member of the panel. And if I may ask the Bishop actually to come and take a seat here. In the meantime, please wait for someone with the microphone come to you. Please keep the questions as short as possible. As Nicol Kauki used to say when lunchtime approached, et narakom spaghetti. Dr. Michalifino, tabib u meta ġejt biex nirtira biex ngħidu l-aħħar snin bdejt nistudja teoloġija. Issa niġi għal punt propju li semmejt inti Steve, Malija, dwar dan il-każ li każ fil-sena 2000, all right, li jiena ġejt u meta ġejt biex nikteb it-teżi ta' BA tal-MA, Għazilt dan il-kas, il-moral questions u kollox ta' dan il-kas. Issa mhux se nidħol fiha. Se ngħid kif impressjonani l-isqof Nicol Kauki. L-ewwel nett semmejtu diġà li kien iżomm ħafna man-nies, kien faċli man-nies, ġifieri minn għalija qatt ma tqajt miegħu jien u laqqas il-familja sfortunata. Minn għalija żamm ħafna magħhom, ġifieri tawhom ħafna support, imma intom tistgħidu li eżatt xa. Bis-sittini ħaġa li għandu x'jaqsam propri mal-professjoni tiegħi huwa kif hu żamm ibes imma bil-intelligenza u bil-qalb mal-teoloġija morali. Eżatt. Jiġifieri ħaseb kollox meta anki il-każ fl-Ingilterra kollox, ħaseb kollox right through the way through. U żamm u dan differenza sa minn lum ġurnata mal-etika medika. Hemm differenza bejn etika medika u bioetika. Bil-qasir stess, bioetika huwa verament sekolari. It's a matter of balancing things, etc. Mhux se nidħol fiha, etc. Etika medika tidħol propju il-għala wieħed u tabib x'qed jagħmel mar-relazzjoni tiegħu. U żamm minn għalija kif studjajt fuq u kif tagħmel fuq il-każ għax ktibt fuq il-każ stess, żamm orthodoxus. Ma dik. U għandi ammirazzjoni kbir għalih. U xtaqt ngħidha. Nista' mbagħad niżid. Ma għandi ammirazzjoni kbir li hu fil-diffikultajiet jew xi ħaġa ma kienx popolari qas żamm qiebes. U hemmhekk ngħid bil-pubbliku l-ammirazzjoni tiegħu minn dak iż-żmien, jiġifieri din il-teżi ktibta żmien ilu issa. Thank you. Thank you. Are there any more questions from people? Please raise your hand if you have a question.
so we can see you. Sorry, that's one from Alex. Iktar mill-li mistoqsija żewġ affarijiet hekk illi kelli mument. Waħda minnhom meta kont seminarist, sibtuha jgħidha Father Renato wara li telaq il-Papa Giovanni Paolo II għaddis illum. Għalinna f'mument li kellu mas-seminaristi għal fħajja talla fl-aħħar telaq. U aħna ta' seminaristi li konna għadnilu mena kien fuq l-istonku tiegħek. Għalinna ma tafux kemm kont beżan li jindew bawdex bil-limitazzjonijiet tagħna li jisparawlu. Dik kien moment fis-seminarju. Moment ieħor kien meta ġie jżurna l-Brażil, hawn Jimmy u kważi il-panel kollu kellu b'xi mod jew ieħor x'jaqsam Steve ukoll kien hemm u qalli żewġ affarijiet hekk li baqgħu ġa moħħi. Waħda minnhom kienet illi qal ġejt tard il-Brażil, kemm mestni ġejt meta l-ħaq tisqof. Dik waħda minnhom u l-oħra qal hawnhekk kont inkun sewwa isqof. Thank you. Thank you. If there's anyone else, please put your hand up. I would like to ask the Bishop a question, if I may. Thank you. You mentioned rightly so that if people have things to write about Nicole Kauki, they should write them, and I wholeheartedly agree, support that. It's one of my big regrets that I didn't do it completely with him in an earlier stage. I don't want to put you on the spot too much, but something that disappoints me when I come to Gozo is that apart from the statue out there, and obviously the memorial at the cathedral where he's buried, there's nothing named after him. There isn't a road, a principal road named after him. There isn't something like that. I don't have the power to do it, but you might be able to. Is this something that you would be willing to take up? Hello? Okay, thank you. M'għandix risposta x'natejk ħlief li naħdmu fuq żgur. Ġifieri ilha fil-ħsieb, ma nistax ngħidlek bħalissa la lilek u lanqas fil-pubbliku x'se jiġri, però il-ħsieb qiegħed hemm. Grazzi, anzi, proposta. And sorry to put you on the spot. No, it's okay, anzi. Grazzi. Thank you. Jekk nista' nkompli żied xi ħaġa fuq dejn, ġifieri aħna li qegħdin hawn il-Kardinal Mario Grech, l-assisejn kollha li jaħdmu kemm f'Malta, kemm f'Għawdex kif ukoll barra minn Malta, ħafna lajċi formati, il-Knisja, l-parroċċi, ċentri huma monument ħaj u kontinwu, aktar forsi mit-targa jew mill-lapida li tista' ssir. Però dik għandha ssir ukoll. Grazzi. Thank you. Thank you all for coming today. It's a very, very good turnout, and thank you for listening patiently to everyone. There is a small reception next door, which you are invited to attend. Thank you. Fisser